eternal life, and I will raise them up at the last day. Awan yung nakanda dengan jatayo, ayang ayuan. Pa inabugi amat abantukin jatay, awan na berin kautak. So we look from these few verses, the gospel according to John, Jesus puts it very simple and crystal clear. The will of God is for everyone to believe in him and have everlasting life. Ano tama yang kanina ti Yohan, basi nakawawa, ano nagirura ti mewa ya kaya Jesus made that statement very clear. He was sent to this planet Earth not to do his own will, but to fulfill the will of the one who sent him, and that is people, us, to believe in him and have eternal life. Awan na si tapen, diya tuwa mo nakakawag, kanakuan na si na Yesu Kristo, pa nakawawa, awan na kamewag. And very briefly, as we look at the life of Jesus, it is not something that Jesus did make mention, and in his actions, and in his 3.5 years of ministry, he did something else different. When we look at the life of Jesus, Jesus actually fulfills the will of the Father. Ingan kaya isbangan Yesu ay kamais, na ulno ay tabi na, ikarawa, tabi na, riyangan na, Yeshua. When he walked through the streets of Jericho, we found this very important story. Luke chapter 19 captures that story. When he met with this man called Zacchaeus, we see that he fulfills the will of the Father. For the Son of Man is come, church, to what? To seek and to save that which was lost. Kaya kaginari karoya na kunta kayo, atagin na Yesu kayo, bayar ko na sinjamata, nukuri ay kapwa, bayar na kamewuya. When people look at Zacchaeus from different point of view and different perspective towards Zacchaeus, when Jesus looked at Zacchaeus, he see the will of the Father must be fulfilled in Zacchaeus' life. Awan na noria, nimeunta kayo, ayatangin yan na bayrora. When we see Jesus encounter this story about a woman caught in the very act of adultery, and according to the law of Moses, he must be stoned to death. But when Jesus was brought into the picture, we see Jesus having the heart and showing that the will of the Father must be fulfilled. He said, "Neither do I condemn thee. Go and what? Sin no more." Kangayon jay na nito sa buri ari kawiyagi. Aso nga giron Yesu, ay na ba yaguran ka buwaka ko. Nako, atay mga buri. When he caught up with this woman at the well, and the disciples were so focused about themselves, they were so hungry, and then they left Jesus there, and they went into the city looking for food, even though Jesus was also in need of physical food. The will of the Father becomes the priority. He made the most of that opportunity. O yeron na bajay na rin, mani ba? Ingan kenora ka bajay na yagroi, riri yasitam makana yan tatayari, may Yesu ang wata takanta nga, eroy din ako jay na. And church and delegates, if there is a story that captures the will of the Father, I would like us to look briefly at the story of Jonah. Ang kanan na bayay, takarag, asita ko pa siya naririmay, you see, delegates, the book of Jonah is all about the Ninevites. It is more about the life of the life-changing experience of the prophet of God named Jonah. Especially for Jonah to see and understand God's will and purpose. We see here in that story, Jonah had another agenda. He had other priorities that clash with God's greatest concern to save the lost. We see in that story, as we look at that story, Jonah chapter 1 and verse 2, the first calling, arise, go to Nineveh. When we look at Jonah chapter 1, did Jonah obey the voice of God? Arise and go to Nineveh?
No, we see Jonah has other priorities. Jonah has other plans. He disobeyed God's plan for the people, God's will for the people of Nineveh. Ma sinoria bayona boni iri kana kantan nga tuwana. We see- Boni iri kana wag tuwan. In Jonah 3 and verse 2, the second calling, again, arise and go to Nineveh. May mga nako na ba jaira ke na kuninive. You know the whole episode of what unfolds. The runaway prophet end up in the belly of the fish. But when you look at this context, you see there is a repetition between the story and the story of the first calling and the second calling. Jonah went through a lot. Something that must be made very clear. God is serious. God is intentional. God is aggressive when it comes to fulfilling His plan and His will. Mga yara kanaro kwa natay tiyatua ba na karawan ba bayre. Boni ma to yon na wag. So that's why you will see here, God remains focused. The second calling, arise and go to Nineveh. Mari pon simuna ba na tiyatua ta kawwa jaira ke na kuninive. We see from this story what happens to Jonah. We prove something that God is serious about this business, and nothing under the sun will hinder God from fulfilling His will. Awayo na kantan nga tiyatua. Ari pon ko sana ba. Bana mga pon o sinabatay na nakantan nga ari sandang. But the story doesn't end here. As we move on to Jonah 3 and verse 10, we see here Maya kito ki kay takarag resinaw. Jonah eventually obeyed God's command and went to Nineveh and preached there. Ay akarawari kantan nga yat. Duwari yon ya kantan nga tiyatua ya na kun karawata pa na ini. Jonah 3 and verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Ay yawuta. Timaw na kun titapo. Ari pon dia ini kaboni pa intaya. So Jonah went and preached to the people of Nineveh, and what happened? They repented and turned away from the evilness. Ay na kun titapo yo ay takawa ay tulungo bana kay ni nanoy. You see, when we look at that story, something very interesting that happened. We expect Jonah to be happy because there is a great harvest, great result. Not only a handful, but our Bible tells us the whole city repented. Asinori abana pon dia ini ngin kure yona paya ben daira kita tapo yoni kaban. You know, if during Jonah's time we have technology and smartphone and all that, we expect Jonah to be posting on Facebook because it is not a handful of 5 people, but the whole city. What a great evangelistic series of meeting Jonah has conducted, and the whole nation were converted. We expect Jonah, if Jonah was here in our time and running this evangelism, he will be posting on Facebook, on Instagram, and all the social media platform about the great result. And if Jonah is in our time today, he will be sending that news to Adventist Record for them to put it on Adventist Record because there is a great harvest. Ay kantan nga banggero na ba yon ay meron po ngayon ay na ba negosyo kayon the Facebook, the Instagram ay inanakon tayo record bayo tulong ng wakawak. But you know what? Makamataya ba yan? Something else happened. Siya ito pa yari. We see a reaction from the man of God that is totally against the will of God. Sinora aron to wayo na ibon kahit araro yari kantan nga yat yato. Jonah chapter 4 and verse 1. Yon na awat wala. But to Jonah, this seemed very wrong. And he became what? Angry. Mayroon yun na inorayo bayarang kainuwa. Ay ipanun. If you spend time and look at Jonah chapter 4, and especially highlighting from verse 3, he said to God, take my life from me. For it is better for me to die than to live. Jonah has another expected outcome in mind when he was preaching. He wanted to see the total destruction of the people of Nineveh. Awayo to bayari kilo to wayo na. Yeso nga tiatuana meo patarabu kina. Yon na etangiriya patukuregay anabana ni kamatiyak.
He went there as a prophet of God, but he had other expectation. He expect God to totally punish them, not an open-minded prophet to see God's manifestation and God's will to be done. kita ngiri apa to kore kaya nakamawag ngayon kita murabi sa kamanangak. You know, delegates, if there is a point that I want to raise from this story is this. As we go in our endeavors, I will go into the deep waters. The first point that I want to raise from our story this morning, from the life of this prophet, is this. Arise and go, but the result belongs to God. Yari apa sinang manangangkay, ayari apa sinang inakon, arina noriki, ba, tekantan kay gandang kanila, tira ke, amanang, kanuan tawagi, anapay Yesu. You see, delegates and church, our responsibility is simply to obey the command of God, arise and go. The result belongs to God. Tira ke, amanang siyan, si mangara, ayang kanila diyado. How often we are discouraged or we do blame game when we don't see the result as we expected. At tamang sila tayo sa nanguni ngayon, kanang ba, sinurari sa kandan ngayon ba, wan tawag. How often we use our money, our resources, our position, and our power to push for the results we wanted and not allowing space for God's will to be done. Tamay sila sa karoya, ikabani araman maratayay, anak yang space na kung tiyatua, dito pa rin ako nandito na kuya. While resources, money, technology, good strategies are important, let us not use it with an expected outcome as Jonah. Apa yang dorai baik ay, bain na ba kau ba itaman, masinagi manetasi ay naroon naririkin ako ni Yona. This picture is taken last year. This is one of our district pastor in Vanuatu, in one of the district called Malakula. We had a program called 40 Days of Prayer. Abu ito pong tataro, awayo tamo me the district basta may Malakula. So 40 Days of Prayer is a program that we initiated that is leading up to our harvest month, and that is the month of August. Tiya po ino pong ayo, kainilan ako nanaytay, ari ka nga, tatay na babisito, dugin tatay. So this year we had the amazing FACS team, Takpatsila came to Vanuatu. So last year, we were preparing the soil, we were preparing the target sites for the big meeting this year. Diligan ako sa katawra ito yan tapwa kaya nakawara kilong Dr. Bachelor diligan. So we are using the 10,000 dose health screening as the entry wage, and also the 40 days of material that we've prepared on those target sites. Sa kabungan natin 10,000 dose the 9 magda buwan tuwan de mauri mungkin kalawan kawai na kontakanta ngayon. So they were this church under the leaders of this pastor, Pastor Morex, were in this community called Unua Village. And they were preparing this community in doing the 10,000 dose screening and 40 days of prayer, in preparing for this year's harvest. But God has other plan for that place. Aja tapuan yang karawag tawag iyo, akapan ni kura-kuraya, mayeri ka na babayad diya tuway mungkin tatapuay. The church expectation was to prepare them for this year's harvest. But you know what? God says that no, it will be done according to my will. Akatawro yan akong dirigay, makangati atwa, karayan akong nanaw. At the end of the 40 days, that little church there we call it the praise and worship, those charismatic church ministry. The whole church, the pastor and the small congregation, they said they will become Seventh-day Adventists. Away nga yung kanyan, siguro mo tuwan na kaya kang atikore kang atikain ka, kaya kang charismatic. Siguro kaya anong mematawain, aban and direct. So the pastor communicated the mission. We did the signage. We sent that to them. They changed the signage. They put our own signage on that little church there. Changed from that praise and worship church to a Seventh-day Adventist church. And we conducted the baptism of the pastor and the congregation. Okay ngayon na bang kanyan? Sa kanya nakakaya ba na ayo ba nakatiya mo aya? Ayaw kita kari siya. Nakon ara kari siya. So the point that I want to make is, sometimes wait for things. We have our expected outcomes. Ayo the best.
Si kami ni yara babae, payira kantan nga no sino ko batira. But remember, arise and go, the result belongs to God. Nauring nga, tira ka mana nga. Ma, wana, ano pa itiyaso? There is a book called Go and Make Disciples, and I like this statement. It reads, this is God's mission. Ayo, the one at the book ay nagba, na ako, karikiya, aurere. He sends, He empowers, and He produces the results. Ayo, ano agtiyaso? Ikanawan ako, iyang atukura-kura, iyang anabatuwa. The ultimate purpose for the mission is to bring glory to God, so that a multitude from every nation, tribe, and people and language might declare the praise and honor and glory and power of God for all eternity. Believers, that is us, participate in God's mission not because God needs their contribution, but because they have conviction concerning the importance of God and His will, and because God in His grace took to include human agent in the accomplishment of His work. Ari sinakadorong daben pangararan kakawag pa sinawot at tinubuhay na kundiyaswa ni karikiyamat na kunda nakanta nga tuwe aresan ng kanina ni kapani ibukin na buwagin na ana ni kapatani ko kuwa diyaswa ni karawat de maguri akawag ni babae kasan ng diyaswa ibukian ni kapani amata panarairi na noya pangaira ay kaso sendi ibukin tuwe pasinakatuki yaro agya na magtatan ni kataya uruana ko nakanta nga diyaswa na kuwa bukin ay bukin na lang maguri jahat na bay. You see, church, our part is just to simply arise, go into the deep waters, beyond our comfort zones. Awayon kanya si pangarang, si tabira kawagi, sinatira sino ko yon, arista ni yayay. The result belongs to God. Ma, wante maguri, anapay diyaso. That is not the end of the story. Let me share the last bit of part of Jonah's ministry. Ayo sa kitukin takarak, sanura kabanyan, durong ko yon. Jonah 4 and verse 6. And the Lord God arranged for a leafy plant to grow there, and soon it spread its broad leaves over Jonah's head, shading him from the sun. This eased his discomfort, and Jonah was very happy for the plant. Yona, hindi kitero ka, baka katana na yona. Ayaw guwana ko tinanukawag, medyo na rin mayroon. You see, church and delegates, this next episode of Jonah's life speaks a lot about us as human beings. When things goes our way, we are happy. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. When my desires are met, we flourish, we celebrate, we rejoice. We let everyone knows about our testimonies. But that is not the end of the story. Jonah 4, 7 to 11. But God also arranged for a worm. The next morning at dawn, the worm ate through the stem of the plant so that it withered away. And as the sun grew hot, God arranged for a scorching east wind to blow on Jonah. The sun beat down on his head until he grew faint and wished to die. That is certainly better than living like this, he exclaimed. Then God said to Jonah, is it right for you to be angry because the plant died? Yes, Jonah replied. If even enough to die, then the Lord said, you feel sorry about the plant, though you did nothing to put it there. It came quickly and died quickly. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness, not to mention all the animals. Shouldn't I feel concerned for such a great city? Kutabiang kay memeong kay konoria pajaro kayo yamate. Bakwa kitab majokora ke debubuwa wabu itanga jamata akay nanori kami awagin ayo Nineveh. The book of Jonah is about God trying to convert and change Jonah's attitude and his perspective to see beyond himself and see God's purpose, God's ultimate purpose and plan for his church. Anakanta nga, diya tuway kayo ba, inabita, anwan, aron meong,
Yon ang tatayayo ay, ito yung matuwa ni kaidian ako mananakantan nga tiyato. We see in this story, Jonah, he valued a plant, but hated our whole nation. He valued a plant more than he valued people. Okay nga yan, ito binigyan madyaro ka rin si katanan ako yamata, agyan ang kamewag. Ito begi na rin kita payari, inapon kakawag ibukin na kung nari kakawag ibuki ama. Jonah cared more for a plant than an Ninevite. He saw into himself, not looking beyond the circumstances and see God's ultimate purpose and will for his life and for the church. Kaya kinora rin sinanukun na rin na ibukin na ba, na taratara po si ibukin. A self-centeredness and hypocrisy had blinded Jonah to his mission as the prophet of his time. A self-centered prophet doing God's work while following his own will and agenda. Mga yari, ito sinanukun pa kayo ito wayon, puntaray, ponsiro na, yaka matana, noragin, maguri kakawag. Ano nun na ngayon, ibukin na nakanta nga si ibukin na, ayon te brabes, ayakira na nun, anakanta nga Joshua, mapunsin ngayon. So from this last part of Jonah's experience, another point for us to raise, where is our priority? Taman, tinong ngayon ayo, ayangan nila ito sila ganang siray, tinasin na mo ni Baya. Where is our focus? Yung nga, sinakapan niya taratara Saving the lost or saving the plant? Kamewag iya gabwa, kipay nakukuragin demeway. So this morning as we conclude, what are some plans in our lives? At ito sila ginti nga po ngayon, ay puntira bayi ka, agiri ute-ute na rin mewro. In our leadership. Narakairiri. It might be in our church organization. Doon na naratapon ako ay kasi meron. That absorbs all our attention, time, and energy, or our resources, that we do not see the ultimate will of God in saving the modern Ninevites here in Kiribati. Ito ang kaya kasi kinaroon ni Kaban. Onda puri na ko bahay, ay kakawag asiriya intaray, isipangaray Kiribati. I want us to think about that and make a self-reflection. Itangiriya ba, kanapuntaray kami, sinapuntaray na ipuniro. What are some of these plants in my life, in your life? Tinahin, haro kay pesusuin na nora, mamew na ko ka, apen kiragi, on, wakana ko inano ni meura ba, ay pansusu. If for the last 5 years, I am not involving in the mission of the church, I will go because I am allowing some of the plant might be my work, my money, my business. God is talking to us this morning. What are some of those plans that becomes priority and we are not putting the will of God becomes our priority? May jira di ba yere meninanum tatayo? Ay jira ayaw na kinanum. Patawang papa ito, jira, jikoroy, jira ayaw na metinanum yay. Patawroy ni kanakuang kay. It is my prayer this morning that in everything that we will be doing, in our discussion, throughout, as we listen to reports and make recommendations, and looking into the next 5 years in our mission in our local churches, we will not repeat the experience of Jonah. We will make God's will become the paramount in our life. As we go beyond into the deep waters. May God bless you. This is my prayer in Jesus' name. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the life of Jonah, your prophet. You have called him. You have used him to save the people of Ninevites. And as we draw lessons from Jonah's experience, Father, it is our prayer that we will make your will becomes our priority. Forgive us, God, if we have failed you in the past.
Might be where we are so busy trying to save the plans in our lives. Kasi sandangin ndabiagi na rikitiaro kare emena inanora. Help us, God, to see beyond our own desires and preferences and our own comfort zone to make your will become our priority in saving the modern Ninevites. Abe tetua nige kai tetua bariri na koira basnagi mo ni bai mas na mo ni bai ko tetua. Bless your church. Bless the delegates this morning. Ebiari kam ne kare sa magaro ko tinga bungai. May we make your will become priority in our lives. Ba na mo ni bai nanom inanon mau. We commit this day into your care. Sangan ko kai tetua May your spirit guide and lead us in our discussions today. ko biya kai ni inanon na meroro ntatayai It is our humble prayer in Jesus' name. para tataroy kai naran Yesu. Amen. Amen. Hey. It's
Ganapukaw ka na may naraw na nung ang sa gabi nagkasarona ako kaya nakito ikaw ni Arana Yesu kaya nanay tineway ko yang sa kami ay nagirito Arana Yesu kaya nanay tineway ko yang sa kami ay nagirito Oh Yesu Oh Yesu ay Kindly ask you all to rise for benediction. Stand with me as we close. Heavenly Father, we want to say thank you for speaking to us this morning through your word. We now commit this day into your hand. I pray for all the proceedings that will be happening today. I pray for Pastor Tapua as he chairs the meeting. I pray for all the different leaders that will be presenting reports. I pray for the delegates. May we sense your presence. May you influence our discussions. And above all, God, may your will be done in our proceedings for today. We ask all this in Jesus' name. Amen. Ay, mana swag, hindi nga po ngay.
si Skarabaya kanya ko sa folk, nayani na yung tamarwa. Ang kasi mga paningkarwag, matimarong tayo nga po nga tamarwa ayo. Sa upo mo, kanuan tayo nga po ngayon, matubuan kuray. Thank you, Charlie, for the very beautiful session this morning. Challenging and a timely message for each one of us. Sinawagin ako na maroon tayo nga po nga tamarway. Naroon na kamatay. Yay kanuan na karawagin kita Eric. The selection committee ari waging gebong. Rakandan nga bayanan ako yung ribos tayo nga po ngay. Inarikin tayo yung ribos sa kaya nakanukwag. Inanon tayo nga po nga tamarway. Ayarin tayo na ibugin namin ako the 9 meeting nga karawag the selection committee at the nominating committee, the chairman here, the president, the Trans-Pacific Union Mission. I give this time to the chair for the selection committee and the secretary to present their report today. Thank you so much, Pastor Tapua. Once again, good morning, everyone. As we start our day today, we will be presenting the report from the selection committee, and I would kindly ask the secretary for the selection committee to join me up the front. Thank you. I want to say thank you to the selection committee members that have met last night and have spent time in looking at names. So this morning, the secretary for the selection committee will be presenting the recommended names that were discussed, and we are bringing to you this morning for the nominating committee. Maya Mary, ni kapya ni kain ti bengota punti, di nga po ngayo. Wai kain kanya mina yara, mina ya aya rineri kain ti nominating committees, ari akoroya, kepong kain ti selection committee, ibukin ti nominating committee, kambesin na ba? Ang kanay ibukin ti isen. Kes o Luisa Sira. Ipukin tenofen pasta tarantakay tarieta o niyakepo purennata. Ipukin te Southen te kurapo te Europe o te awea torere. Ipukin te Central Karesita Kirara Kanere. Ipukin darawa, Takaya, Kamus Mesa, or Tiai Kirawa. Our delegation at large, like a woman, Taray, or Swake, Takarimi. My Sia Roy, Tangaun Metanimen, Kambesin Rab. On the tayo, senang kamay ni Yaray at tanan members ay kikiyasan din niya ki patanan nominating committee nakoy mi sudah nakonde kainte dai nakonde te presence de area kaira te echea te paparo de tayo kamrap.
Thank you, the secretary. The names were presented to you as recommendations from the selection committee. Thank you, secretary, for reading the names and moving those names. I will now call for a second. Anyone from the floor would like to second the names on the screen? Any second from the floor? Thank you. I've seen few hands there. Thank you. Okay. If we are all satisfied for us to accept and to vote the following names as recommended by the selection committee to form the nominating committee, please raise your cards. Up. Up. Thank you. Down. Any objection, any against to the same by raising your card with the other side of the orange? There's one. Okay. Thank you. Looks like it's carried. We've got the majority vote. Thank you so much. Let's give a hand for the secretary. Thank you so much. Thank you. For those of you who have been nominated for the nominating committee, please to take note of your name. We will be meeting straight after the General Secretary's report. Okay? I will make another announcement if there's a changes. So we will be meeting after the General Secretary's report, or I will make another announcement. So for those of you who have been voted as the nominating committee members, we will make another announcement as to the time we will be leaving for us to start our responsibility. Thank you so much, Pastor Chair. Thank you, Pastor Charlie, for the report on the selection committee for our nominating committee this session. Sa rong kanya nara bayari mi narin kakawag. Ano yung mataran di nga bungay? Sina-approve the position in the tayo, dinahan position ibugin dinahan directors ibugin din mawan diri kana ro. Ayo are si dinahan position. Ay mina ano ko dinahan di boss, ano ko na pa ni karawa tapiya. Dinahan dari kay nominating committee. Ano ko na di boss the president in the tayo at sa kurubog. I mean, ano ko na ba tirari ano ko na ba ni kaya meeting ara kaya tirari nominating committee. Rara ba? Ay kaya ganyan position na ikana kanwagi bukin tinimawan ni ligana ko. Kiribas Mission Department of Ministry Leaders. Yay denain dari. Denain directors sa tayo ay kana anakay na nuwa na approve the committee apo bukin na status batera ay status yan ang anak full time kete the part time kete volunteer. Sinauring nga ba denain position na kis kana ko tayo ma kana yay garin na ko yay denain missionary ane yagi kay na nuwa na approve pare missionary kana ko kutaran wa to one at the department ay punta na ba si mga milarigin si mga missionary. Mata mo ayo, siguro kaya kami na sinanukun the field work at the ministry. At kaya kami na sinanukun the abis. Ay kaya kanya tenahin position ay kakatiya kibukit na mawan ni Rigana ro. The one, the education director, nakawawa, the youth director, nakatenuwa, the women and children ministry director, nakawa, the health director, nakanimawa, the stewardship, the Konoa, the Sabbath School and Personal Ministry, at the cabinet, the media.
Kamdaya ko yang kan kaya ba, era mungkin ang kaya highlights the stewardship of the Sabbath School and Passion of Ministry. Highlighted ay kay bagay tinahin department ay kapo, ay kamang kokak. Si Koki ay kay mungkin na ba, ay kay na ba tinahin department ay kapo, man the Trans-Pacific Union, ay asan dik. Okay? Mayari akan ng kan tinahin department ay kapo, ay kamang kanina ginanon tayo. Agi po, ari na ko na yam tawon tayo mantay din, dis mga anak, mantay ang kan amang kanina kita tayo, okay? Yang kanina natin tara tutan natin, dinan position sa ikay, ay mina sa kasa na ba narari, katibay hindi nga po ngayon. Ang basinap. Ayah sini ini mentaran tayo, dayan department, kaya nari ba, tahan ka to mawa tawagin kay Riri, mungkin tinamewan dili ka ko, ay kay suwa may siya na. But the Education Director, the Youth Director, the Women and Ministry, Children Ministry Director, the Health Director, the Stewardship Director, Sabbath School Passion of Ministry Director, at the Media Director. Mantayan department ay kay, ay at the chair, ay, narokon de rari, de tayo sila. Sa move dito tayo, may mga may kain, kanano na ba si Musimaya sinanurian, sinamove, ay mina, sakyan ako na ba na contest sila. Kanano na ba si Poroy, nanura ma, dinahin si Musimaya, dinahin department, ay kaya, yagya po, pasiwawa, awakya department danaw. Sa kasi ni Bayna kana sumusumaya ay raba sa nori ang kan kanano ba ya na sirat asa mo si suwag ko nan kamta de terari de mic tayo kana ya mi maga ta roi ta wo wa me kan to wa ne rum ta mura de Mr. Chairman, ikan si kami at patayon danan post na kanano ka kanya danan positions. Ikan si select by epakaya de Pathfinder and Adventurer. Baka yan Youth Department. Tuwanan ikaw si select. Yay the Family Department. The Family Department, agya the department di kay, dinan department na kanatabiwa. Anak ko, dinan existing position na kaya saan tayo may mana. Kung nanudan the presidents, kita sa kurupok. No. Jome bari na rinyag the position of the Youth Director, etarana with the Pathfinder and the Adventurer. Kakangan ito taniya yung kay. Kana sinura the Youth Director and the Trans-Pacific Union, emena yan at the Pathfinder at the Adventurer. May nakain kiribas, kami anak ko, kung mungkin kayo nanuan. They bubuk. Manipod na rin na. The man at the Youth Director, etararwa, akan niya kanuan na anamin at the department, the Youth Department. Erarap. Raba, ay, sana konti sila kay Mina. Tapos si Wow sila kintayayo. Tawa na kan idarigin tenan post ay kay ekonan yairi kay ka ako na makakarina kintayayo kay naron tawa na kanaro na ba the investments bayan ako na kan pay aron kaupain na mission na ko na rin kintaray to tenan project kay kana ko na ni bubo kinakon na karekeman terare te karesa The investment siya ako na nun. ay kangat ya ka the investments Ay, the project ako na nun, office na kita tira. ayan Kanas lagi na the worship, iri-giri ma, aron ka umagi ka hindi karesa, aron na naturun pa iti karesa, naturun pa iti, aron di kira-kira.
and the stewardship director. Okay? Mang kanana ng specific na konti the project na aron tayan maguri bugin te kangana karikira na konti aron matira. Anang kanya baka yan na anarari ana babayad the executive. Ikunan katira kang kanya. Sa maguring kanya. Okay? Anak ko nang tararwa to itiran. Ay nindara pati sinagaan ako kanto nga ba noted am sinagaan iti Primera ay bugin karinan de kanto nga niya bugin din mawani di kanaro. Raba ay sa nakon kana ko rin iti doon iti. Abra, o kabenin siragi. Tinan po sa kay kanakam nori to diri kaya na ko to tinmeon di kaya na ko. Itaw si temen na kaya na yay ti sa ibubuki. Nakon na ikay. Erang siguro na ba de sinagaan. Kanano ba na yung associate education director the associate youth director. Kanya na baka yan na namin at executive bari na tara at katauman ay na kunan mo siyang kanina. Si kunan mo tahan, kanang ko tayo makukutaan ba ang recommendation, si kunan ka rin na iba kong tirari, ministry na nun tatayay. So tao ba? Kanganya bukan na usiran kanaro na pero nura di ay na selected ibukon na ya makuri to tirari selecting ko I mean tirari tapon denominating committee kaya kanga. Rarap. Kanano ba yung ako ibukon denominating committee, barang ay rato kirayo, narababayad, okay? Sikati pa na kuha kiya na directors in the policy, yay na mataba ako na niya iti associate director yay, kanano na pa nura kiyay na. Erori ba yan uti na yan, baka noon yung recommendation na kundi the executive ba po rin natira kita tayo. Marara pa ko rin marami. Montes kira ito yung one. Kira pa. Ayaw, ito ko na may mukimay. Sigana ko ati uwa ti sinagimin na iyo sana ko nabari mo na. Si Wu orang ko lari. Au sila kanya pwede kina pa the proposal ina ron de kangayong ko de chemba po wayo an nunguraw bande nagkakanda pa de sila go ayun ko daw the family department na kapon na kaya mo kay napata lagi tapos so mo wala mo diay lagi to the family department gi naroon na sa akin na the family department agad the department na narin nakiyay na nun tamala agad na ng position na anarari anarinya ki bugin kay nakiya ikiran tanan department na sinasinay yayat narin dagi na may mana to the presidency kiti sa Orobok kanagay kay okay clear no de wala kan de kapenera de the but find out the adventures kanga de sabo de taran de aboliye de dutana de mera na narata boyo okay baka na ron pa boniye de na ponte kata kay kayo kabuo gina ba at tararuwa de menayo kanga to de naron na menayo kaya ngayo de nang meuriri de kanga ani yakaro ba de proposal ino de menayo kaya no lang di ay na Araba, ay woman na san nang ano recommendation yon nan. Ako nan consider detayos na sinarari sinakarawan Noria mara aratan gairi de garo ko iri kiran detayo. Ma etani ida ba the you director darwa the pathfinder the adventure. Ana sinakamana ko asin ko na Noria kanayak. Tanari niya iti associate youth director kang atya kagani. Araba. Sanora ka ba nang sinag mayroon na Ruiz? Era pa Chairman, sira kang gani kang at si the clarification na rayon the Women and Children Ministry. Pa kang sinori ake to kasi ay gawangin tagyan program sa kang ake metan dito kasi nekan to tirari na karawa kibukin na meskan kami tata ipakaya to kasi an takanta nga sa Sanoria. Ang kaya ake nakapuro ito kasi ake tira kang sa focus on the Women Ministry. May sira enarin yan the women kepon na nata department apon si tokas. Si kang ate kami atata yon. Ito ba ka nakanora the Women Ministry? Anong inilagay ka maroon the maguriya mainstream and the mission. Okay? Parihan the bota ginain ibugin na nawag iti karisya panin. The tokas, ebon inilagay ka na maroon na ako na nagarawag and the mission, marang katan nga kaya karisya na ko paano pa ito tinani bota ginain na pa wag mati ano program the tokas. Ada the outreach program, ada kanano na pa yaki wag the
Tutore kan te tapore si simena yai. Ang kanya kan te sila kaya kawag ba sinarari. Sinayang ko ya ba. Tira sinakaroya na kung narimina. Tira sinakaroya na ara tore kan tapon ako ikakakakuro. Okay? Mga nga tutore ka hanap mo si tutore ka na ino sinakuntay na kuha na ibubuog ya na. Okay? But the leadership ibugin te bota ginayin. Ang ayara na the women ministry. May irang isiroya misirak. Paya na kuna ni bubugin. Ni kayo na tari kiti dati ni kawakira na kunti kanta nga sinamakan ng tarati tirayo man na ano tira-tirari the mission. Ma kanano na pa sila kung na na-repost the women ministry ito ba ng kanta sila kaya ng Roy ibugin tirari tinan natin ang recommendations para yung aratay tinan natin ang recommendations sa tangiri pa sinamang kanini ba kung tituwag baka nas natin ibugin titore ka kamnang kanta nga kami akari sana ko ba yan ang marunong titore ka man nami amilo ko dito sa ikakakuro okay. But the women ministry is a leadership organization that it provides the terari. Tinani babae bugin na ruyain, the bota ginain, diyon, kintiaba. Para ba rusa sa tawan para the terari the kanga the recommendation ni bugin the bota ginain. Era ba taran na ay sinangan ko kabanan ni Iran dahil minasawag naman ako na rin. Tara pa, Mr. Chairman. Nibuto nga rin, Santiago na gipugin the women. Nabubusiya na support the mission nga na ako na niya rin. Support sa registration ng incorporation pare. Naging the women ministry so ikinagin the tautiya kasi ditore ka. Nakanara na pa kaya atatiyakin daw the women parang incorporate as a body yan na kinagin tautiya ka. On the proposed by na support the mission by Erari and the support anya ng tautiya. And ay narap. Era ba ay taw ba niya suko bakanuan the recommendation na the pupusi awara kandan nga babag ba na inakunan dinanwagan ilon the terabatan babae dari po wala kam nakati nanon the bongayo okay ano konti nga po ngari the executive okay. Era ba okay sana kon nara ba Rimina the boss mayroon the presidents okay. Kanya na kanako ripos yung tayo enan wala nag ripos ang kantan nga bangin de ripos ya punsan amasan noria yon de na page the mission or the union okay. Kanda ba rin maurin ka ba ng tinga pong ay? Yatay ay, inabayan ni Manny Panaw Rumi, para ka maungong kumantokin ay napus. Nung karaan tatay ay, iya ko na ni Putatay ni Panaw, manasi ko na ng atirong-rong warin na kosin ako ay nanon tatay ay. Main na, wagin ako ibukin tayo nga pong ngayon, timoni pa ay kantagin ng tatayo, punti pa na ni kahit ako. Ni karaparapan ako ay, kain the sim, inanon tinimawan ni Ligasan na ako. Ya karabayan imo na ko para ko ya kan executive agya ngaya ka ate-ate inanon tinimawan ni kin karoy tayan ni babae yon nori tayan wage ka karawag ba na timan ton karawag na kunta kantan nga arisan ni kabinet ay karabayan na batanan department of directors si bangaya ka kokoro agyasan ni karoy bugin the Kiribati mission inanon tinimawan ni Rigano enapon na kunan wag, na kung nariskantan ngaya, ni Karukwa, Sinoria, paya ito maguri asitawa na resipan ni Karoy. Sa kinabasing ngayan, ya kahit awi ang kante karis, aram sinari, ni Kaban. Agya, amin ang tapo ikakokuro, agya amin ang imuan tawag, awag yung ngaya ika, asan nang nanganuya, ibugin karawan si mga ngaya ikakokuro. Kahit na Robis, ni Kaban. Agyang ayatan ibubog ibugin de babarong ang tayo ate ikay taw ate ara sa kurbo ginigaway basta sitaw santage de samani ani ko tag ma kain job sin kapan
Yagi kunan dagi na kita tayo kayo kahit na koimi papunin kami akamasan nang inibubuk anwagi bukid wagi sa sanwagi. Kaya masalit na kuara devotion tayo nga bungay. Ako tayo yang na kita tayo di manima ko minis. Tayo bensan na ko introduction. Tinuwa di minis. Basta kaya pa ko kaya nga nito kanina ko tayo baya po tayo. Okay? Sinakatayo ni magurian tatay ba ngayon ara di po siya sa kanak iti manima ko di minis. Okay? There are a vision. And a vision, Kiribas SDA mission kemon wag inanon din mawan ni kayo. Di kaya sa kamaguri inanon Kristo ni bita Kiribas. Yakataya pa akagiraron dami tara-tara. Para yo bon the vision na sikataya pa inakairira. Ma tabaya mo din kakawak. Yan ako nora na patira pa yesan dik. Inanon din mawan ni kaya Sagi kunan karoy bain ka pene kisdagi ni banari indik. May tak wate baya sa kunan noria ba. Naron na rete kina kay ngapong they will shout ina contest. Tay po ko ni bayi kanan kakawag. Ano tayo na po ni mga mention sa kuropag inanon na rin po si bugin the statistics. The one na baya sinoria inanon din mawan ni gana kasi kan kahit awing kami ni kapaniyay. Kakurawan nanon Arab mission as in a proclaim the everlasting gospel of Jesus Christ. Expression the three angels' message of Revelation 14 to hold the people of Kiribati. Nirei an babisito iya. An karikiya pa nirei patanong niya pa ibugin doon na kwarisno na kuyay. An katawuraw an Kiribati imahin nukin Yesu. Ane si pangar. Ane aramisyon. Ibugin na mirong Ayun din mawan ni kayo, doon na tapay, asinoria, nangintayan niya karesa, apun tiya karesa pa ninyo ang Kiribati. Kirakin, kirakin, may siya tokorak, ay karay rin ano iya. Nara, roko, dariro ko yung bayra, inakon na isipumwa, tapon dama ta, kaya na kurik, ay pabisito ka kinanon din mawan ni kaya ko yun. Ano na po ni maruroyay. Sa kurubog, ingang isinan ko tayo hindi po sa kiyarok. Inuragi ka yaron, kami wagi kami misinari, kain tayo karya siya, anagi ay inwawi bugin tatagin ng tirong-rong waro rin. Ayo sa kaya nawagi tumisin singaya, mapuning ay rai kain kapan. Sinorya ba, ito wana, tawagi anurag kakukuray na, inanon tinimawan ni Ligay. There are a purpose. Arabemos, inanon din mawan ni Ligano kayo to lead people to Jesus Christ, nurture their spiritual growth, equip them for ministry and transform families and communities across Kiribati. Ano na statement on that agenda? Ano pa yung ginanon din mawan ni Ligano ako? Going to the deeper waters. That is right. Badara bugin ang kay niya, I will go to the deeper waters. Ayaw bugin ang kaya mimission na rin niya takantan ngayon. Rin niya takantan ngayon, bugin na ba, kung ngayon naman tantari. Sibanin na tatya na kung kapakakaraw. Sibanin na tatya ka. Kasi kahit awa Yesu ba, yang kanina takatuto ayo, ni mena ng Diyan na bayo. Aswang niya na rin, yang kanata, nakakabakaya. Inano. Tapos saan ng karaong diyata? Baba na para karaong, aratay ni karaong diyon tiyora. Dito aratay ni kapakara karaong ni inano. Asi kahit tao ba, arakantan nga, paya siya ni pakata karaong. Inano tayo kanong, ay na si Wayo ba, tamo yung tawagi, inano tinimawan niliki. Ano mo ginang kaya itawa ay mataran sa tayo ay? Ano po ni ngayon nataan na ka? Ingang gisagya ka ako, mapun nga nataan na ka, was kinagiyay. Arakantan nga, pasinapan nito kayo anwara, hindi naman niligyan na rin kayo, hindi naman niligyan na rin tayo ay. Asin na ako ni kapakara karaw ni nang. Si Puno tayo ay, asa tayo, patirabugin ang kaiskaroy. Hindi naman niligyan, yay ni mawara pilas.
kini mau arapuwa ay kasi katiti yon. Arapuwa ay isa na iman na strategic pillars the South Pacific Division. The one, the discipleship and farming cycle. Ayo ira-ira ma karawan te magurin ka para on wagi bukit tatagin ng dirong narakari siya na koy kakakuro. Ayo ira-ira maron na riskaroya manmuan dinimawan iri kayo are. I will go to my family, I will go to my neighbor, I will go to my workplace. Andiri kayo kang ko na tagan. Yang ada baka na kibasin na yang kan sa kibasin na lain. Yaya uring aterang kay terdim dirigay. I will go to the end of the world. Isinala ko tukin na napa. Angay na tukin na napa ari sa sen kapara-paraan mo dirigay. Dama tare so inong tirong arori. An tukin na napa. Ay kay kanuan the activities ay kakarawag. Daw bayang may sitamo sa kunan kosa. Ay bugin warere kan tatay. Ay bugin te jongoran tatay ay. Sikay tawin kami. Daw bang kami angin na kain di mayon taraw. Nikatuari di kakarawag the launching in Dino. Ibugin din ang theme ay kakako. Christmas, the launch of the theme I will go to the end of the world mo diri kayo. Sa kahit awas karabarabandan. Sa kawawa, amon din ang kakawag. The leadership and governance. Leadership and governance, anyan, anamag te karisa. Yon kiribas, nikari-kira aron te maguri, ano po ito kaya tayo maguri. Inanon te karisa. Ibugin na mirong-rong, dinimawan niri kayo, ay buwaman, ay gasin ako, batinan trained ministers. Enari ay nagkatakaw, mataman na sinanukawak, dabay irikin ako'y na, ngayari yaki kawiyat jatayayo ma yayay ka aman ibugin the degree ayay niman ibugin the kuwat duaman nan aberin kunan ngaya takaway ibugin the katabwak yay takaw mo naman na skantan ngaya bana join the kuwat boins tiung kay na ba karawagi, tirita kay mafuton. Ibugin na mirong-rong, ayay kayo na missionary, kana mga na ba, yaririn tayo, ibugin the degree, ay ka, tiniman ni Maisiya. Ano nang kan, amen, kaparawaburi, amen, Maisiya. Ano nang kan na ba, ko na nandang ito, Maisiya, kanano na ba, yung naman nariyosin ako, anin ko wad, ko sa maman na wangaw marwaman. Dama tas kantan ngayon no sinako as a trained ministers ibugin the konkunya manaro. Waman kayo sinako wangaw na no sinako tinimawan ni ganaro. Ang kanya na igosira na kunti mais wangaw marwaman may siya are trained ministers. Ay tawag ba nito bayas kayo na no yang ay rakain ni Kilipas. Ya gitu kin dakarwayan akong the union the division. Ay ayo kayo na no ni Kilipas sa simene na no. Stangiri ara tanim maguri pana pa na akong day. Stangiri ara tanim maguri pana anari na no the training. Ikay taw pa the division inanon de namakay na ikano ko. I offer the space ibugin the scholarship ayaman may sina na ko PAU. Inano kawak. Bangang ke ano ko tinan opportunity sa ikay maro ko ra garang dimi na apply ya kata ya ba ya ka ari ka na ko ya kya mas kata no tan ko tinan niya kari sa ito ba women ke tinban da ka asan apply. Kandi kari sa kandi mission kandi delegate into the yo ikan ka ungai ran kaban. Mitoro amang Gisimon wagi na din mawan ni gayo. Awayo de pa yapon. Eki matan the executive the administration the mission in tadaya. Erain warere ke may siya korak ay gatan makul. Tirigira ke bantayan katije gas. Tirigira ke bantayan
Painda baka way kamais. Diri kira 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 ya tekoraki. Ay kako na nibukag ba ng mga buka tawaki. Ami mission in tatayay. Hengang ki kariri at tekoraki kamay sinong tinmawan ni kayo hapon kariri yan. Ya kita utaman. Si tatakan. Pon na kita. Napon na niya tapayas kay nanoy. Dapat ay awangin tatay futod na bukira. Asag na ba singaya? The union. Ari amin narikiran tatayay. Mayari, ayo kay nanoras tangriya pa. Inamais, ano sinako? Naririna karon tayo mga kay kakawag. Pari punta ko tapay para. Kaya mais, tapay yan karawag, may akara ko tanda. Tanim mo ko. Yang ako kahit ako ya babak. Ako yara, ara Bible work kasin ka pa. Tanayin layman. Ay kati matuan ng ano yan, makurin, karo ko tayo. Yara kandan nga babak ba, inayay, the training nga inapun ko ako, puni bukimi. Pa, inaginagin na ba, may makurin. Akam na rin ako ng dispang as pero na inano nanti tayo nagasan ka pa ni ano katawi mawi bukin dai. Kanang buray mga yos. Sa upo yamwara missionary ka pa ni yon kiribas dispang ayo. Delito si Ben Governance. Kandi buki atan diri. Tana ko na niya sila nga ngayo atan diri tira kam karo yon ako yang. Tan diri. Angiya tani ringa ikapen na kundi diri si Ben buki manangayan ikapen. Ayaw woman tani ri kasi matua nanganiya yalawin sinikaru ko na batatayayo. Sila ini bubuki na ko yan. Mangkanaro ko isinanu. Adira ati bayas karaya. Siswangiya ba na mga apply na kundi tautek. Missionary, ako na apply na kundi tautek. Kaya ni si tawa the scholarship and the advanced scholarship ng the union. Ibugia missionary. Rapa, the strategic financial growth, nagrang talk about this. Someone will talk about the finance report. So I leave this pillar. Na kung na rin yon. The institutions, ibugin anong maguri the Kiribati mission. Ay kaya ka material, the media, or the out, yan na ba ka na maruro yon, ay rin na parang kabanya, o maruro yon ang tinga po ngayon, kaya ka na po ng mga maruro yon na ikay. May kaya na pilas, ay kabuwan, anawag, the mission, at iyay, inanon tatay yung. Nasigwasan naman ako yung, noon derari, the finance tatay yun, yung mga pundi po siya na kinakunti nga po. Sikatawin kami kanti kari sa bukid na miyanganga. Yain uragin tiyanganga ring tabaro ay nung dilimawan ni kayo. Kantan nga baka maapon kayo ngayon nung mina kundi po si daman. Asa ka na ba singaya? Sabay na parang kakawag. Yain ko arataro waris tayo na to ang tawag yay. The union. Ay nung dilimawan ni kayo. Sagiro kong tatawag titarawan. Kaya punta ko na panigaro ko. Bun tatayayo. Okay? Kaya yain oran ni kanya kanga. Tayo ni bubuwag man the union na. Abu rigagi mungkin buka kira kakawag gitu. Ada masuk ko yan ngapan era department director syagi dinanon na kikanga na anay kira bayari boss patukin na sa karawate kangate de repeat yon de boss ay lagi na pun ko ngorari mayro yang mara ara buway kay ay ka away kay ngayay ka sitay inanon na rawak dinimbawan di kayo. Kabasin na ba may sinaw minising kay tepi may suwa. Sana de Rarap. Rapa ang kanda sa esan na kauribo sa hari kang ano nari? Sinapusmaya tiri po sa iyo, ano ba? Kampusmaya tiri po sa iyo, kamakawasan nami ami manan tayo, ami fed. Rarapa. Manano ba yung sila yung diri boss? Yang at tabi wata tayong tatayo. Thank you so much, Pastor President.
Though I was not able to hear everything, I believe Pastor President's report is for us just to receive it. Most of the detail from the President's report, it will come from the General Secretary's report. And that we will give more time for discussions, comments, and questions regarding the reports. So we want to say thank you to Pastor. Let's give a round of applause for Pastor. Thank you so much. For us to accept the President's report, just for us to receive that and a vote of thanks for the report from the President, just raise your cards. Thank you. Raise your cards as we receive the report. Thank you so much. With that, we will move on to the next agenda items. Please feel free to visit the convenient room, ensure that we've got enough waters to drink as we prepare for the next report, and that is the General Secretary's report. We praise God for Pastor Sidao, for his leadership and the Secretary's role. Good to see him. I know the transition will be still happening with Pastor Sidao and Pastor Kerepa, and I pray that God will bless them as we continue to work together in the space of the Secretarial Department. Okay? So we will now ask Pastor Sidao to come to the front as they set up for the General Secretary's report. Dapat ini meuri kanti mengota bunte morning abung eta mero ayu. Kanti dapat ini meuri diki. Rara bati chen de ngabung ayu ngai ngona nangane yotai nangate tripos meron de sakorobok. Kana kamtara ami bogi ibukin de mengota buah kamkonan Nora de tripos ane Korea, ilon de sakorobok ane de dren pa de men mewo. Ye ta bewa na pun tawan nangin na pun pen kana ko ya sina Nora run de kana de wage sen wage na non de mewo dirik men wo tanga wobi ang kwaren karakwa de wo tanga wo men mewo. May mind si suwaga Dapat tuan itu buat sekolah nuring ayah yarun na anak kakau gin tiap suam yarun na kaidiri. Ia tiki buat negara gin bayar setengah kau tenua tiki buat mewu metenua. Kamu kan nuring yang di screen, apun yang di tipu kan di tete ni metang.
Ngana iya nata te yo, ngai iya nata te yo meta Yehova. Asa ki kameunaki pa kyo nang kai agitu ke nananonga. Pun kai na ba amnanonga di ngabung ya kurak. Ya apa ke am kokonimek. Atau pun nani kan ya sinari nanu nanti di ngabung ayon di ripos. Arun na kokonimek ti aswain. Baika arigen baika karawaki. Nara mission tangira girora di kiripes mission. Sekarang apa sekarang tahu saya manuakin ti diri kayu ke kabarau berin tu ti memang diri kain bawa tengah wabu ya sekolah apa ye baik hari ke dari nak kumpul benar tu COVID-19 no ti punte ini kah ngai kah kita gin nonora gin anun ti tuak aki aku nan kari ti memera kita ti baran nanun ti tuak met dai no kuas sekolah apa punya makan Yesus ya gitu gin roroni dari nanun sepangar mata pirare esen nanganira atau ane ti sebenarnya dapat itu kan kai sebun nebuat Yesus men kai tahu begin tim itu anda nak kau ni begin dai no sekolah apa ya gitu gin awak Yesus yang gitu ngai ramet sebun ye kapakar ini tapi wa men awak Yesus pun tim itu sinanura tim itu anda anak kau ni begin Yesus anak koira ngai rena ba naraki kaya ika karako agi asen nangani da tiasu ame tira pakau ti merurung tira apa ika asen digi nanunti tini me wondiri ke suka ko ba saro ko nanu nanti dita yai ibukin nami dongorong ngai ya pun suba isa suba ida to wakin di mission din wo tengau kangapun rabenin wo tengau wo mewo Puni anak kanten nga Yesu ana beberi ka ketak. Ye kanten nga yena banang nangito ko na ben sokorubok. Me nanabi di Yesu asiko kuwa. Puni iba ka ko nan bedi ki kasekatay. Si tibaya ka ki diyon nete kina kinabang tingabong ayo. Sinadi me to an tawroy. Ako nanabi di Yesu an tayo. Ikarabara bang givit ya kakaitaw yapun sumaya na bedi subang ay nanun takanten ngari. Ay si batang muantay na bangkay hindi ke sa korbo gibukin nara ara kiripes mission kangati yang otuan ya pun kakamin yang mo ki may kukurbukin na sekarang bay ratan kay didi hindi tayo yung kaya asan mga usarak yon gari ka timena ti office and the mission ari ti sa korbukin tayo kano kore pun si ti presidensya sumet ti presidensya ti samani away na benbuka ti tabiari ti spangari yari enerin koroy ti sa korbukin si sekarang apa di Trans-Pacific Union, ibu kita na kinakin di nakuayo benerin karina di mission ngayari mena nakariya di Trans-Pacific Union mission na sa nuri apa yung kay di sa korupugin nara mission. Ayrang darapan. Tumana ba ikan supaya yang kan pun kaya na mission na mi mission kaya kabena yito tamni di kamukunan dori yaya na kamukunan dori ang tubok. Yede yan nara ikana ikuri pa apon sukuna bang apon te kanuan te ribos na kinaki na nun te sa kisingkay me nun tayo kanaro tokoray kasa na benikayakin kabuta nawa kiti tiaswa ina nun nara karesa ina nun nara ramisin na ekilipes na si kaparaburin nga na iye tiyara ito ay imaningan karina kito iye burin timais kitara me ako kanta nga bakan nita yan nara aki aben senti kirura si kakita una konti ti bibit bukin ti maguri sipangara na ko ikakakakuro ay lagi to amin ang office ye kami ng karesa ye kata atarroy tanan district ikare na bati may siya tan maguri ka ume ibokora nanu nang kanang kamunan norani ti kiribas mission workforce si sadaya kain ka ume bundora me nangin ka ni tinandong bukin ka ume ni napun ka na ko ti education director Makanya may siya sarili, may siya staff, may siya tenan volunteer missionaries, tenan intense to kora kaya asipasin ako may full-time no, ada na kapatay intense bukin na ba, anatara-taraki, aron na yung maguri, nanon wawa tiririk. Ganyan pa ni wawa tiririk yun, ipasa ron tarar-tararwaki yan, maron niya kikayak. Awa ko na nga na batay ni minita, kaya nga, ara na batay ng license ministers, kaya.
Ay akan may siya rakora kengane ka kam konan dori yo. Ye na ba kana yon ti tiranari ti tibuk tan mo kulin kapen non ti karisa. Tibay na ba nga nirang kakao kan ti karisa? Irang kakao ba kam nakatana pa aron wa kini besin kapen ni. Bukin nammo kuli ti karisa ni kaisipung na ba ka ako yon kini bes. Kamuran nuri on the screen na bunyan na beti kabra ke yon nahani ke me yon the screen ti tinanap mo kurin kapen ni si yei dapatan ti karisa ni kaisipung. Ani uraw re kosa ba yei dapatan ti karisa yon Japan. Kana pepo na nangkan yei na dapat ti karisa me ake ti samma kurin. Ke na yerun tuwana makin ni tuwana tapi tuwe me yak. Ani meni derikin ti tapi tuwe ngayari ay kay tapo tapi uway ka wuwang kay ka ake tan mo kurin me yei na dapat tiaro. Yei na betuwana ya puspa ake ti samma kurin na no ti tayan ako. Ani Peru. Peru nga yung mga punsugon na kaya ti samma kurin. Ang kanya kana wuwa kana pun darura tamena ari punsoy na bendo ko yei ti karisan kasi bung di menung kanya kam kunan na tayo pun yei ti yon Christmas kamatay ari yei Poland ari punwa kina pangkayo ngayon kan titapo ani tapakya ani ngayon na bani yari kina pati tuwan na pati titapo ari ti dapatan ti karisa bunta buaran me tire na ita buaran kamatay wuwa na tapo ti karisa ke akana yon ti tabuaran awakan ti tan moguri nerun ya kampen na tayo ye temen to akyang kay dapat tayo ye ka senaben musraos senano ka ba ye ka roren moguri ye kita ni dan ti mewe ya mesika kay to subangayo tapi asen koroy ke temen be buko ye tuwan itu man ya tamuira ari moguri ngoy yaranuk temen ara sa moguri irang kay arang kora anawak buto kati tipe bukin ti tuwa ye kana anak kun diri kan akan namin ang kay ifulten na kana aket ti tani buko yati to kora kan adan district kan yero na sibene na daya siko huwa ba demenayo siboda nuga me taraw ke me yero na kamasa nori pun ko na namin ko koro na yero na siko huwa ba taraw ay punta tapo tuwan at district tuwan ay apun ng kubura kaya ngayari. Sikarin na paano ba? Yan na rin titiranuka. Ang kani ay kani tinanta po ka namin yan ang district ti karisan kasi po ngay kinaking kay. Ari the northern, the central, the southern, the eastern ang kani rin ti tuwan ay taraw district. Ang kani tanan ikarisa nakagda meron ko Korea the company or the organized meron na ni kamnoria wuway in the northern, the central Ruiwa, pariskari na taraw, the southern Wowa, the eastern Tuwana, o tinan companies kan nakanamin na natin, idadigin na kan. Puta yan gabi ni, tibimewa the church organized church o tinan company Ruiwa, the missionary wangon tapun metan mo kulin gabi. Kanay mi kanu ta sana kapunuri mi na me kanay aron na bay sarawari ani kaya kumani kan ya kasikari kaya mo tayo. Ganito ba yung kakao kikan di karisa kam natay yang ay rakan charon kay sibong. Takay daw wang kanin yon the screen takay daw wang kain kangan maisin ni karisa kiton naru yon kilibes. Kana kamori ka takay daw wang kain ngay. Takay di miyawa ke. Di tantay di kay kana ko sa sandi ko bata katinuwa. Mangkay sabo me sa taon na ginakuke. Sikati ayo ba napundi ko pati kay no kono koiran ka ben. But kamuri ngare kare sa iyo monwa ki meninga ingo. Tidi kita ware mondo ko yei. Ito ko yei wente to ware wote te rongorongon jeno kay sibong. Tengar wo buong ko iraw. Abi may suwa ke. Ang kana ko ware ka tidi ki anin ka rong kay iraw man rang kay yare kare sa yon di best. Sero kong kain tidak wong kain didik. Abi may suwa nokon 2025. Guys, sero kon ti takasibita po ngi to takasibita awa kita kasib no one didik. Ano kan didikin nara are karisen yon kilibes. Arang kakao kana ba sinatay ba? Inapundi ka pati kami no kono ko ba. Ko wasa pun ya kan ko rutu buwa didik yo. Silang gigay tuta ni tuta na kaya
O kanta nga basuko na rin kakura-kuray rin kami rugina. Ano bugin ang kay si katay tayo tamni kay bayangan na sa tayo pa. Sinag sinori da ngay di puniro na sinanori na pa meron di pa yari ki. Yon kilipa siningkapan oron na nakikiyaki. Are kare sa bawara. Tira aron na nakikiyaki. Ito ba ni ti rongorong ya kakay pino kono koy rin kapan. Ayon kan naron ti babsito ya senwa kinanon ti tiriga wo tanga wobin karo ko wo tanga wo menemewa. Awan kan naron ti pididakin dara kangara ti tamni yan ti pididakin ti tirana tiray nan. Sekarang para baba yagi pididika ki be ita bin pididak tu ta na mi tu ta na. Awan karo ko ti yayu sekarang para pa wo tanga wo menemewa. Stabo mesina pun ben nurwara tumaisin babsito didiki kasan na. Pa tidiga yo tungwana tidiga irang kora-kora itu babsito. Me ye tu ta na arisina kadin yasan kadina ke yeng kan sa garin na rin kinan din babsito dita ye. Mes kakaidaw na konteso pun nga ye ironira. Naragigiya kay ka karaw ko kora-kora re ka ataw na ba. Asinore ba ye pidagin ti babsito nanon arawak. Irang kakao kay yo kanti karisa pare pun yo roy. Tapi ro si pangaran re karisa. Ayo tapi rasa na pun din darayon nuria pa. Tirana barangan mga katamero ayuan gabi makarik na yun na sinuria. Awan kan mga debat the graph ani to wana ne kam kona na bandura ye don ti nanong kay saro kon tin doare imerinan ti tubuwa tinuwa tanga bubuwa tapun na kon tinuwa tanga na bubuwa ke. Ayon kan ti kangatin ti babsito ya kangasi sesen kaden kareke. Si sekarang bayar nak kain kome, ye di pusat ya sen karo koi bikin tin babsito si sekarang tahu. Namun ada babsito wo tengah wobi kangasi sinoria batu itu buah woman wo tengah woman tu orang kamu konen terdiri di kaki nak konti buah wo tengah woman mewah. Kamnorani wo tengah woman mewah. Ada lagi nayu isuan tu kon isuan pen itu babsito. Ya sekarang berapa? Kang ata kataw daw yon timay si esang kay ni babis dogi inanon ti tinime wandi di kayo stabo me inakon timay si ikaninga ke ti subo tapon timay si name de esen babis dogi ato bani ti kakay daw ba sa deye yengen ke suwari di ke mesi ikara ko kora me aron na ko na pay mes sekaraba ti so ba tikira yaki kiri ka ke yaki dang kira tikira sume karoron wer ke tutan na min tutan. Orang kantor nggak patah, ini ye ini narin di tiang ini nanti, ini memang diri kayak mai. Karena asin orang di, kurang-kurang dikira kira ini nanti diri kita orang betul orang sabu men, 2.5%, gitu. Ada ratio kita masih akan disubung, kantor orang disubung nakon di masih di buatan nama itu yang kita bes. Ida wan yang kamdori yang di screen, ida men kan di Temen na kan disbong na konira men jama ta sekan kanjer. Temen na kon tinangon mamen tirangkan eswang kwan nanuna temen nang kanjer ko nerang kan. Kuna ta kitini ida men jama ta. Tinangon mamen. Orang kan yan. Punta ka kami na ko tuwan ke. May pun ka ane mo nang takit ini atau ako to na takit na temen. Puno na rin sinatakit na rin temen nari me temen irang nibubura ke irang kakawa. Ayo hari representasi kan di daya yo, yang ane di latest gay, yang nanti menetran hari di nanti census, the population ni kapan ya masih akan turun kayak sepung 2.90 ke, kan ni sinanura arun nara regegi ya kita kutakan silakan how many people are converted with a 3.5% growth, awan kan the 3.5% sa po met tibuwa wangon nakon tibuwa wangon menimen jama ta kay na tikari sen katwa di okay kamu kurang kapiti lagi ane ka kamak siguro guys ngay naswang kami sa monen ko na pa saro kon diri kayo kan ko ti wabu buat jama ta pa so kita ya pundion diri kay tisira kadimina how many Adventists are involved in winning one soul? Okay, between 2020 na kon 2025. Kung ata kataw to, ngayon di takataw nari. To ida men kan stabo me kura-kura ya kan teron kay sibong ako nanday dati men na jama tan tumay seriasen pabs to. Ida men na tekin kan. Si tabo me ida men kan teron kay sibong ay pabs to ati men. Kay dati men na kon tetero kiti teori mek. Ida men may siya.
Ono men ke? Ono men maisin. Nana sabo me. Ono men gora ya kain terun kai sipong awakunan ra. Kai da temen jome da nakonte. Kanganera ara tara yon tirai dak ke. Ane kan itu baye sinam kagaben ye nakoi dan kapan. Ngai rai kai. Patirang ki puntemen nakontemen. Ke sa ki men nakontemen nakontemen. Ayong kan yang kakao kita bakan dia karisa. Sa tayo bangkay sa punta na na ba may kan dia karisa. Sumani nga inanon ti mewayo ay kaera. Ye ka kiri ka mention me kiri ye ka musira ngayari ara membership. Enarin mata tapan dabite yagi sugunarona. Paye ti kiri ka kitutan ke. Ti kiri ka kiri to kore kita na tiaro to kore kita agata ba abun na kona ke kita Amemera, ayun na betul korek ya, amusirao nanti mewayu. Naroon na sigari kami nara ara kayo siya anti ano ti terong kasi bung anti online no. May siya to korek ka arin nanon ti kari siya. To korek ka arin daki agi babs to agi babu sumay agi bugin na yon mi kay bugin na periasen babs to agi men tita butuan na. Amen. O may siya ka amusirao na ben wowo tanga wobi na kon wowo tanga wobi men mewa. Ida men may siya na kamdoria. Ni mangon men. Irang daw ta kanira kari sana beka abuan dimatiki. Ye ka kiri ka ki mention mi aki. Ay kato abun nakona pa. Tinimen ye ki abun kabaraburi ari to kora ki kameuna kanoko kara ya kito dito pa ye ori mi nang kanito kora ka abun kita na bet ti kari sa waun metinimen. Ngayarin kan ni sinari nuring abang kana si bosi ware ka ya ena mga kakiri ka ti ware ri sa tayari. Angkor itu tenua tengah abu buah wani pi mesuari nara ripos. Jadi kana ko si ye cerita kime ti teta boyaran ko Central Papua Conference. Ti ayo to ti tarira kita manira kita sebenarnya dapat tarira ngai nai bubuo king kai nanon ti. Nanon narawa kina bangai da kancer kai sibong. Kaya si sika kai to ba ya wa ti cerita kyane ye ngai ya rita kime kai narabis bugin ti to bukan tekad kita kita yanda ke ang kana kampunan ane kan yabon na kon ti presence na kon na ana kaparapara kana no paitin sisira kime dita kita menangkai ya yamuan maguri tutan na mintutan ke ora kan tene ba ene yes bangaya ni ana pun ben mga usa na kon ti tranari na kon na remission tirong-ron gaban iron ti presence stime to na karapa kaume si kakay to ba kaume apun dita butuan na ngaye ipun ka bidira kaya na bangkay ra ara babsit si kakay to ba bun ka to diri ga yete to babsit to iti meto antano ara ka to na konto pun kan bubuwa ken na konti tumais kanano pa mga bun mais ko nan diwan te bubuwa te tumais namete ke mais ya te diri ka babsit to man si tika ka ben kon es pun ti meton dorian ibubuwa kyo na si te tranari tararwaki to kore ga kanao kika ba amais may buko yang kanao kyo Yawa amang kaya tapo kita amang ruta kita kangang medyo ya korak ibugin ti okil kaki ya kaya akay na ti karisa pa sibun siyan ibugin di bagi ya pa nagit mga nakonta ni mau diri ya taman na ba ari bagi ya kanya ya karis ori asan tiyakin na presence silang boto ka diri iyo asate ingay kasan diri yon tinakon minita ari pondo ko rapatan ti Fulton sarili ikain karwa diri ya ena tim itu kau ngaga na bangan digero ya ro korakin kapen yan nda kana berapa kau yan na konte itu akin military kain no aki nanuntun makudi sarong kanin din kakani atu ginara ay kay pai ka tapi we karang kakawag tirarun wakin dagin nanuntai kana ro tubayan ang kawag neron na subuna dayat kain no anti tibubungin ti tonti timani di ni tira tapi we karang kakawag kita kapara ngaya punaram kangabun naramon wak Jangan kata ni ibu kira tan baguri, kata meruan na kita kanokurawan ten naus maguri atau ten nausin mengai tan maguri, tiri buki tan kai diri, sadaya serang kayu ni tan kai diri ba, anda timnya tu anda uruan tan anak ko yana ba, sagisi na ko tan kai diri na remission ba, kuno ko yana ba tenan ni karisa na ko, ten bunumani na tenan dikan. Bukan na bete nari ti scholarship to buki aten tiri pangan ti metuan nakon diri di nakon missionary o ti sarili o ti kakora kita itu ya ratan kai diri amat kau ki bikin puto kaki ya ratan kai diri
katime tuan kan iti tuwa kaya rin pati ACMS. Diba yan ang kaguri ba? Yung kaya na, ano wakit yan kay subong, ari awakin ang kain John na ba? Ya sendo ko ikilipes, so ang tabon ka ba ng tibit-tibit? Kaya sa naman, dinano tuwa sa kurbo kaya po, kareba, asis kau pasa kareba, sekarang begini, tiri ayo ba? Ganang am nauri nga bang anayaw sinong ACMS, sa orang kantin nga ba, tiribusin, tinimya kong didigan, ano? Inang ita meruari. Padara bugina, anang, ngay si tete, ngayon kay tete, nako miya, yapon tiyakin na tuwari me, ara yom mata. Asway doon, penindin na nun, ara report, ngayari, ara kantin nga ba, tugin tinimya kong didigi. O anang pun pen, siswa tiyakin kami, tinuwa nga ito, mata, sabon na din na ba, ikay tinuwa nga, ikapun yay na para yan, dari record, dari CMS. Ngayon, ito ko na rin, CMS. Dede iyo, yapon na nga, ako rabaraba, o kakataw na konti, ako iratan kay diri, morali meron presence, pasa tabwa, kain sa office ng kapani, kain di union, di pasta chali, na kain na sim, ibugin di subang, yang ano ko, morali na batin ako, at di sa korupok. Sarang guguri, sa tayo ba, di presence, di naramisyon, yang mo yung morali kitutan, pepetir kina, anam maguri pa, yay tisa buki o tisa menilai kina dito kakay daw kay isa na nga nagtisibang ayu ay karabara pa na ko min kabani morari ka na robis apun kami kan tikari sa missionary kan dokumete na konti bugin te tumaguri ari sa yasen karo ire kimi o kan tani nga bay na punti meto ayu kaya sa kuwa bay ro sa kurbo kaya buwa sa mga benin buto kayan kabani kay sa tayo bay ina mga menin tisbang ayu ang tabitay niro na bagaimana ko ipun bu tutan na ron tira tuwaki ngayari kuna pun mga bundiri nanon namtay nuwaki ang ayra kasi sukunan puto ko sa nabuog ko takabara mo din na panganano po bunya ispan na konti to si bangaw wariyasin miyo ko kiyo punti takaraw tiya ka na ko din kapan kanano na ba yay takairu yasin waki na kinanon ti si pangara ay kamasan ng anira men. Ako rabarabari ko katigiraw ng kumini kapan rakantin ng patamin Jesu na rodira nanon si Arabi ko bugina mandi tayo rin ng kos. Singayan ti chia ya kukulin din pa na sumaya ti po sa iyo. Raba sa kurbog, nanaribos, esan, umusan sa tayo. Sa kasan, bayrang, kanano na ba, sumusumaya tiribos ay, hindi nga bungay. Raba, saubuya daw ba nukuri. O, sinita, kahit ako na konti, nanaribos, sa kurbog ng kaway, mga tatamaro, hindi nga bungay. Naroon na sa tagina kayo tuwan na tiripo sa kanuan ti mga tabayo akawag ba na karawagin dinanuag roy nora kini ko tagama ti anaripo sa saman okay ukatan nga ba sa nuring kanya tamo ni ka ari kinanon ti karisa away ka akatan nga ba na rin tayo naroon na kam nuri yon na may program na kunti nga mo anaripo sa saman na ko na kunti nga mo. So tomorrow in the morning, the CFO will provide a report to us. Na nga nano, sa kanang ko man ako sila, kanano ba ito sila may room? Kangataran na kanang kaginanya, kanang ko sila, kitaran niya sila nang nipilimak. Ay na nang tamaro. Kanano na ba sinurya ba, yay, Dari nara maroro mara discussion. Sikuna na banda sa mga karuoy yaki ano na kunti pakantay sa karuoy kaki na pa na kunti nga mo. Okay? Ara program mayo kang abot program nota pare kanganing mo nando ko ni kabubuan na utan tayo ba. Kangataran na rin maitor si kakangatutan nara van na iyo bangkay kanga amaitor aro kay makwatan nga ba huging kami diyan. Yaya ka nga na po sila, ang daran na
Okay, doon na mayroon na Ruiz, yamusin kami kam mga di Mike Ruiz. Era pa chairman era pare que basta sita waresan presenta na riposo esirang karaparapa erang tamero ame sinapupusin kan teripo sayo era kang asanga na kayo kang sina mga bon wasari ka na ko ya kainara kare sa resina ko nan siya mga yaki kang otaran teripo sayo me si tanan maina era sintana na rente mon base na rete license ministers are ekoriaki araya pa amen honte namba tenua aya que me te fica me te namba te araya yo te valencias missionaries te ngau me tenimen no mai sia que amakoro araya te ngau me amen sinasibu pusi yan kaya na yo yan te kantan ngare ngana so kina ko nare karesa si sia te report ayo ina me te periste kina me paya que amakoro yo ante paya yo singa yan na erang darapate teribos ngarigeta Ngarara pa. Ebo ni sani. Spunuri na ba si ngayon pun karaw tiya katutan ng tako ng kamnuri. Ang kaya kamapun warga na bagin nako nari nairon na kampan nuri yung anti. Tapi tay ada pa yung giskoroy. Tapi tay sa mga dinano na sa mga dinangan. Tapi tay sa Korea sa mga tumay sa dinari karina. Merang darapan. Darapan doon nuri yan. Yaro na ba kanano ba itinan. Sebenarnya kota bewa. Kampunan kau dengira sa ibubuk yan. Darap. Raba tayo usira naman akong arawaga rin mina. Ante tayo yung kanda. Daraan na ang kanano na ba? Dari mayroong Luis? Ay, bravo. Daraan na ang kanakwa tayo, payayaram de denominating committee tayo. Yan ang waging kanda, may maguri. May nanon de ngabong ayo. Maya karota do ay bayay de drari. Iya naman na duwa na si katabi ay bukin na nariyan ka na kwanta tayo. Mayari na sinasisigur tuwa na bukin de department sa maing inabangkat na ke akakan denominating committee. Kanano na pa si maing inanon tayo de department na rin na tayo ba akan maing inakay ma siya to wayo di meeting arimina na denominating na maing bayaw kan iba na tabi ya. Patugin na sabi si Wika ya ayro ko ting hapon kaya kisya jeta biari na sepundi ni parin dokoy bukin lagi. Mayari deta yo sinangan te nanon na nakamnuri yo ang program the health ano di po sin ting hapon at maro ayo pasinaw. Karena konan bukiran na laptop ni cera tayo. Ema sambayan.
Dance mati tekande ibigin jeneti kam simayana ban ako may tayo ako. Ante nga po ngayon sa kurin musmaya ra efekta ani tera taratake. Sa po ito pano kurin. Justice. Ayah kan na meurin di ngabong ya ya binikan tawan oke kan na meuri ngai karaba dia sona te nanakawagin na ko ida simakona na benda ti meto te merirung gonan takataka nungongora peka senera ari sinakana ko nunti tangay na yo tangay na yo may na idin ako na ko na de benda riboso sa taya pa tiyaw peningaya terari ang atain terari tiya kare saking skawawa ne baba tiyaw yara ari ngaya ko nan din nako tabo ni gabene ke kanaska stara anda yari ni Ellen White ite ginagi ba dai na ko kanasina kon karora suso na biya ni kangay kan metage kami kampuntaw na nga derare tiyaw ke pa ibuni mina iromi rongorongo na banin kanga anige meska wawa batay ne ni Ellen White ngaya roy bunta na ni vision na rin ngaya yarari yakunan dari ni kami na naga rin ngaya na sa mga benin de yakin na paibugin na bedirari temerurung na kunda batara ani tabayan akanta na ngaya tiya so basina benin ni merurung basina ke ora ke basina merurung basang benin tau roy mind dai ali na roko yai ke kana skarawan darate the definition ke the word that mental health nanakabara-bara de WHO de agina batera irigire ke meron da batara geng saksi irigire ke merurungin da batara merurungin narayang bunarun nararita ke ngaira ni kabani inanon ngaira na nararire nakawawa ke ba yaidi kita bayaran kakawak asinadien lagi mama ninga pa kanasi tenua pa yai kai kakawawa ke pa yagi panin roy ilom te merurung kanero ko tabayay the spiritual ngaya roy ari ako na rari nikatumay roy payay ka tenua ikay nakunta kanta ni nga eta mero skakwawa ba ti orak kete merurung pundere ke meniganara skawri nga gigan Genesis 1:29 etak then God said, I give you every seed bearing plants, the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Skawawa ba yo roy monikanara na yatam geng sinoria ba kanestimya to ni kakani yakakin na marakay kay ngaya sinatay pasinatimya to na ba merirung na ba on tauroy na ba mind ko nara sa kameo inanun tinimya wan diri kaya nako skawawa ba anang dapat abayas karoy Skaroy ngayon makain na rasim, ariara nagpatanan ng business. Sabi na yon, 10,000 toes, kaya ngayon, yay, initiate may yung stereo. O ako nando ko yay, kaya ngayon, sinakunan karo, tirari, timaguri. Tirarin, to community, tanan office, tapon ka ben, nga sinakunan do ko yay, pas sinawata de merirung, ako yay, tabotan na ben. Din may wan diri ginabi away kay baya sinang focus na ko yay.
Sinoria ikay ba? Mendeni mewan diriki menara maguri na mendeni mewan diriki. Oh bunna ko na nebento kanikai. Kia anda yari sa kami okay. Sinoria ba? Inanon titayin dare ni magurio. Oh segdegin mamaguri kamagdegin nonori rage sabu mamanang ane makai narasim. Ingengi arawata ambassadors assistant trainee. Miska wawa. Pe ekora tirare te marara. On tai betay. O inang kura ndara mintiale tiare yang kuana ari ngayari ya tabianagi bugin te suante meuri. O yakaswa ginabe tirare te spangan na koira. O skoro ngaira tabiran yang oya tirare sinang yang oy kami bana penin dare sinapenin ikare ke pai payong andare ndo kon tapen ka bene tirare te merirung. Me bennaro nage tai tabeta yana ye ti ora tai tabeta yana ye me mera me te pai ai noria ikakwawa. Eta kanganga pantai tabetay ekona siraro me bakane to sakarawa ta maguri oy anarawa ta sisira kinabe asina kona nanganak o men baya ikan oy nakona ka memere inabe arun darare ungaran kan garawa te tirare te bek me ibukin na mirong orong o the Ministry of Health yata tirare te wagas karoya yey ara MOU ngwana skaroya me Isay mendegi do ya geng kasi mga follow up ne basta na wala pa dira te update me takaungan no ba ti ondora ke yatay maingingira ngaira kanti akare sandarin kay supong o warain kukuray na ba inanun tirare inanun te pa eskaroya ibugin buwarakin ti ora ke ate soka skawawa ba de 10,000 toes geng kanga tutukwan te mais ano korya gwena na ro kon te mais ate buina te nga o wana bugin askarowa ye tirare the training na koyang kesi recruit kita nan ambassadors pare kanasi the men choma da ke women ke tinmen oi bunna ke kona nan rare na ko roi tera ta maguri me inanun narata ina maguri nanun ta community oska wawa pa tabai kasasan kawari tabon deire narun ta nan primaries ta ini pun terurupyo te KG5 Tenua taba sesan doko danun tanan primary sa to wana ti high school okay on tanan ya karesa punare karesa ngaira kan desbong on ni gota gene be ne sagi kan desbong askona nakagin te UC siro ko yen garawara siso tirare tanan ta pone maguri tanan no office geng asina asiro ko nabe yai garawa yai tirare tapera ibugin temerung ane bugin tirare tento ana tiao te tiaro ni kaspong pena bogi at botan no meta enare ide niya o inangania ananganagi paya na ko nare kuna noria pangaya aroroi na ko ni mewi wana ko ni mga ipita tirare tin aron mewi na nun na yarare nanon mo yangaya saksi ngaya mesro ko na benta na ni kawa na ko ka anang kursi rawana geng Yon peso ikawawa ba ibon ka ni pene temekin nirigere me temagure kwan de survey o sa mga karawa terare to follow up sa mga karawa tanan siso mga rigi arora ke gigi ana ni kanya nuari ki bobogi ki sigara terare yung visit king o ikan ni paya ikan ni ke magure ikan ni ngayon ako na nanganira to wanna no ibukin ni kanip ti ara achievement o ikan ni king sikawawa ba ay kan ba ay sa ro ko yai ke taba ke sa san ko nan garo yai ti health sexy bunano ni mayangara me bonina no na bare karesa o pa yai kasi sarare sigaroy ngai te new start ang ayang kaya inain ko ra na are ay bonin na una mekin o te new start ya gito ginangangay nanon min utay garo ta consultation o inain work see the word there iraware Wanu wageng men de rari de ya kanim start o men de wani men nara tanan to akta ikai ke tanan principal ikai o ngaya ya sana be ni bisi mewi ya nabe tabi men no meta na kun mewaginan de mewa ya rari eta mero saksi ngaya ni de gere gene metiale mei sa sana be ni karoi nanun tanan kurubai ka ko inan iriya tanan moms o kind the child fund office ge o inoria pa nakaisaksi to sigarawa tere ire yon te LMA meskarawa na be tarikina tarare
tanan demonstration ibugin tanan healthy food may smoothie are ngaya na kona neben kamerina pangaya merurungiya saksi ngaya beskaroy na tanan follow up na kuya nagigiya tangira derari te lose weight paska wawa ba minarata indare kakarawan de sisuo onen kora derari te tangiragin jama marak. The spiritual activities of kawawa pa. Pa ini kabene. Abene. Ini kakawak ayo. Pa ayo. Esen ako na nanganak yay tame ya roire. Ina ako na nakamaingira. Nakon taba ni Laura basagi ko na pakana yay ti aswa Laura. O ngaya sinako na ndokon taba ni kabene. O ska kawawa pa. Ska roda na nail screening taba ni kabene. Alisasa ni mention may maina. O sinuria pe. Irabada derare. Tangiran de siso inaron narada indaya ikai even roko na beterari tita tare bon kain te bengi o kain te KPF ke pa atangiran na beterari ara service bugin derare suwagi ya pangana nata pami na iyan de dai me erare ska wawa ba te bun kingin pain ka ben o ngaya na ko na nanganira te merurung o sana ko nan to kanika ina bayay origi kana simerurung awana beni merurung ara usu ni kabeni nasbato to danate takaragi yon che ne yo ane kam norian de screen ne yen narana ne buta ke te peu ne ye memenan de nare te kwata ikain de ke yusi one ye ke mondo ko ro wangi so sokano o ekan gor ekan rokon te nebui jene yo kam kona norian de screen geng yaki kona ni basin pagyoy na bayarare yan nakanganga bayarare e poisin na konda na pa norak o rokon ne ye roko ba dari na ka erarare ka iro be na ikaro de siso gige mga swanga be na roko ba ita ko ba e ko ko ron derare de siso are ka karoya ka ndo norak anna na wawa de derare to ko wad ne de men de ya ain de na re ke yusi roko ne ye yo wane de bayari ikaro da counseling me ngaya iben bare ikani kina roy jene yo batira roy na condition no me ke ikaro de siso awan de baye yakunya ay yongora pangaya benake na basin me ska ka baye ba tia so yang alila tera be kau asena ko na sipa waya yon de baye de new start jene yo ngano ko de yo o sokanare yakande bete nebui ya pakangka ya bili nanon wanuma ke ruwaiwa awagi na bay norang tene yo nasibugin karawagin nanon te new start one ye puni bisa puni rona yagi ngai bisa me start taro me ngai ya pasangan na sibusia te so pianangan tene yo to ngana no pagyo na ba yagi kona ne basin awan bugin yagi to gare daro me ngai ya kane arata in visit me ka wawa ne ye yo inang ikamwa pe puni ngai ya bisa tamen nana maguri te tame ya roi dei o ya maguri naron ne ye o te pai to wana nang ka gure ide ki bane ye ya mangare ba kanga ya champion pa ya kona si bawa te rare te akan te merurung na ko ya kana na anara ane akaresa e kona mga tarboni ye yo bubusi ko kona na ko meba kona si so ya kain dari gira kai ba nang kain na ne ko akya ngai te bai ka roi ya bonna ko ne te dai yari pai ro ngai ena ni ka kawak ipon iro ngai na upeshin no ane nang kakawagi mewiye de bodan no meta ingeng ge doi de betabe paterai karoya metita ina bere ge kawe akwagi ibugin joragi siyan de baya kakawagi ro ya bunna ko ne de dai yare me ikakadongan ge iro ko ya koro sira waya o metan de dai yare inang ka barabure pa iya laptop ane punya tatanan tame ya bunsa ne kata ro ya me ye takanga na ko ye me gengai kampun nori ana bani ye yaron na testimony ya share na ko ya kana na tabayo o ira bia ta me na baya ta ya bai ikan na ya bana re gene be ba kan wana uri bos me skarabat ya swa pangaya yangan je ne yo takan tani ngata meru pai bugini merurungina o ya sika wa oni ye yang to wana ta baya share di ta yare na ko ya na ine ya kana na ka resa eta wana te ya kana ko punta ko ba ko busmaya tere ide ke ko puntang iro ko bako na merurung ako na buni merurung
Makana ko bunna ka ni merirung o bunna no ko bunna gina ba kanung na pa ya ka kona yen karoy. Ne ye ya wan de ba ya karoy. Ya kabi no moidan je ne yu ka yari ba na ba inda ka karo to moidan. Kana na au no ne na kai kami na te exercise so dira te exercise ya karoy je ne yu ye ki ba na kon walk. Si ya ki je ne yu pan de ba su sanga. Kunari ye ni me onon tai na. Kusan na mara ke kakamaguri be na ki sugut ya mara ke. Are ngaya na ri ke baterari te bari gari ka geng. और ये पन करो इन कबन तो ये यकीन ते फेसबुक और तेरे अरे एक आधो किया और या तावा ना ताई निमेसु आई तेरा रुआ हुआ के जावा ते बुईना और मीन बाये का करो या चाहिए ने यू और पुनिंगाई या yang ane te to ane kai pa ya na ingu kurai par ya tatan rana na beri re pene ye ta ya pene no mo ni kबन ya na bai ne ye si meiron tanare tanan to kita kita tanan principle ai ka wani men nei kai the new starts Awane to wana kanga derana testimony te ine yu ayanga na ine bangai engengi to ngai e kukurei ba to kanikai bangai do to kanikai ine mes to kanikai meidon nantai meidon to ware karao pangai ayanga ni terare tera piakau Painas ngaroy nanun narata indare nanun tiao skaroy na betanan dare tanan trainings king the refresh na koya ambassadors Begin the mirorong, he don't wrong about it. Begin the mirong wrong or my siang kaya ambassadors asan train. Yakan the wabuatabun. Me, if begin never mirong wrong, I kay mamaguri si tenimen, kayamen. Men if work there so, but ye ka arare, angana no ya never ban arare, and I bobogi, me one dining, pan to. Nanun de Didi Gana Rogo, or an abuni ben Mangarawata digi, and the Mangawana ben anuna. Ay kan ba ina ka kaya yana ko na ba na ko ira na ba ngaira ke ares tabi na te inanun te niya wan didi kaya na ko ayo pa sinarare sinariya inare sinariya ni ke ya sinagi ba baran na no ingengi yai bias ka sinori me antay ako na nangre to kani kai pondia so yak te ginururi nga te ki bare yawa ibidi biyawa te bimetenwa awan de ba ya bun susu ko na kana mo nan do ko do to paran na no Ya mga uring ya nakunya ta baybar si wara ka tiki bayo yang anay terari tungan na nung tayo na betira nang kakawag ikan dia kare sa ikan te mga mata pun tayo ayo beka nang kakawag kana ku kwerari ku ta ko ba kukuray ndani bubugi bugin tiyaw o wani ta bayan nang kakawag pa sinakuna nang kaputaan ako te merirung nakuya ta botan na wameta o ngayari na nun te merirung han anak ko na nabe ni mga raidi nabe nanuya o meta na kon na betirare takandani nga aspenin wayakin na sinorya bay na rin tamakuri ayasan deginan may maina awarere ke tirare awarere ke tamais punsingay na bataw o yamakuri me ay arare aran besde sa ikatenimian ibo ko yat bubuat abun mera baba sibunto kanika inabe Apun sana be bayi na be gigi arare ari kanga to idore enagi sa to yei bayi da bewa kanga ako na ni memera yei ara itera yei me skara baraba pa este me to me awai kan de bayi ngai inori ngai nanun na utai ndare imene nanun te magure tiao e bunang tenare enai numari ere ke tenare te men pa wage ngai na ko na to Tori king kami kanya karisa resesan karawat terari te training na kami daw ay tapi mi ada kan nakarawat ang follow ups kama kipare ay ari to takanga tabiwa ay kapundo ko na yan ako pa abnag ko nan karoya pasagi ngaya tananis makana si taraya kan tibi ke o aro ko na benta ni kabani inge pa paritiya sagi to nge pa ko na rin nge pa tito kita gitenis kiyantay yak Punna cakap ada ayah yang passion nak koyai. Ibu nak wak konan tu kan ikai kan ibu ko karat makur ya punna kian anam nak koyai. Awan itu nari tapi yang ayah inoria. Ay karabat ya swa. Bayangan ay tigigiyak. Punna konan karawan espangau. Nakon au kabanyan tamerwa. Tapi ini tu konan inoria ni nuna utai ni makuri. Karena sinan karawara makuri sabun nak koyai mente morning ngapung ni karokwa. Tepakantai tu aja wani mewa. Yo ya saben dari. Ina no ngaya wembes desa gege abora ni bia gege awan de baya yara ni noria ina nun daratain mama kuri geng ana bian complain no ngai kana bunia ya umani do we wosan dari skaboi kana samara gena bia isika kawa ke asena nuai
O derare ni mera deran tayo na ko sinag mama ni pangayas ko na nanganagay derare to kora ikaw ngayon ano ya pasagi maguri bukin to sinakanta ni nga ba nang diri kina po ni kanara mas maguri bugiya ta botan na meta men bun ngay ro meta na bun biya na ko paya ikan geng may karabara ba na ko ya kan na usim pa akikeya ginabe gorones pangaya to abo ni kuwa on biya may noria papunto ka ni kay nebe tapay gigisin ako nandun sinadita ko ngayon pa inawaya ko ang dari isa karawan ta maguri awan na beta kanganga pakya derari iwariri ke temay sa ako ng dari karawa ta maguri ako ng ka dari ni penenepen di tayo yari yung sinatokan ni kayay bugin ka na revision ka ni kaya ko uri bugin din miyawan didi kaya naro kanga sa kadeya pawan yung kani bugyan dawan tayo rin ina mga tauroin dari nuwagi na damaguri awan baya yakateya ang kwa sinerari sina mga ritana ko rin kabubura rin ramage ni karo ko rin tapare si swaindo ko yay eta ko derare te theme de nanun diri kaya naro I will go to the end of the world ke awan de baya herare anin kakawag yung ayra dito sa san training yagi basta mga ko nandari mga kaway na nora na konde wagi bugin didi kaya po wen ke de ni wan didi kaya ro sa menay nano nang kain tayo ana penetrare de paparo ay to wana na bay na be ay kataya na ben niya waya karo ko yay tirare tiritagi mero na me ara misinare pasataya ba misinare ari yay na be tabeya me kana stara ni dirana to wana pumme yo na be tabeya na be to wana na be ngaya na be na ko na be yay na koroya yarare ayawagi ibugin dai rakiya kana ya son ari amena yay ari takware kana sibun ra nanuna roy ta maguri ingeng gito ge basite misinare makanya ako kanina tiyaw tinanun am maguri ge ampe ko ko men nanuna ako na punto kanikay ako na nora kaungan ta maguri tiyaw ako na pun na magina ako na pun kukuray na ba kana yay payay ka konori ay karik to wana na ta bay na ra ko ru na ba sinori ba tangiragin kay derare to open kay iroya tende rundigira ken kay gen to open temenging tenang kona buniroya karo o ngaya na be asna enarare kanga na be skati na be to ru na skati na tanan ko ru ay kay pahangan dare ni mga taray pangaya payay kanang kakawag yan riya dare ni mo ni paya ka ginabe pahangan na be ni merulung na be to kura kay gigi ay rare atangiri akakin pay kamenanakin payay kay osko na noria ba ngayon sa tautongi na be tirare tanan na tikshin bugin tanana to tinang ko na me to kopen ni me tirare mes mama ni ngari ki ngaira kanti akaresa yeri ki payri ki ngaira asa tik na koyay patirare to phone sa si tataraya na be kain o meta gi may girarua o sa kataya pangaya ngaira roy kapakara na be asa tik na koyay tanan phones gen sa kamera na to phone santa betay sa maninga te akan tirari to ya pakana ko tetay ani pe ikana be sinaururing ana be sexy taratara bugiya te tayare kain sinano ko mes na puntaray na be pare ay punta katuto na ta merua kanes ka karoye o nonurira na sira o kana tetay to o kamera na te tare po niya pakana ko tetay ko so kana simbe nang din na kamera pakana ko tetay e punna gi ko na kandong na be mataya Kasi ngayon, tabay na ko na sinakaroya ba, inairare, sinakarawataya, rapad na ship. Ako hindi yun norak, tanan ni klinik, tanan ni NGO, sinapaging, tarari tanan non-STAs king. Anit, tabay ngayon, etamero, anabe, pahiyang, anabe, nakoroya, rarari, arawaki, o sinakunan to kanikay, nakun, tabay, stangiriya, pa, sinarari, inarigay rora. To wana nebet ti eskanga si yang oya pa ang kwana na yay tirari tiriri ni katwa na makai na yon ti program at new start pakana company kami na ti baya ti new start akan nanura roy wawana kan nanura roy patira roy tabaya na rigin ako mi kanakang kami na igay kanya tara ti baya stangiri apa ang kwana na 100% sa daya pa ipon na kikona ticket 100%
Messi kana simaguri kora. Nako yai. O sinakona na bendare. Kande to kani kai na ben kami kande kare sa inanun terare te training. Saksi ngaya sinakapubura na ra coverage na konta na zone sa deta suswai ni to yai. Inang kabarabura bari yagi konan te yara mabi ari sasanen ka kananori taba sasan kawat me sasan rarin te agina me maina ay kanne taba kanga sasan rarin do yai geng. Saksi ngaya me te paina nang kakawak ikai. Ang kwana stagite na ba itagite na ba ang kwa do diri ke abo na ina ko na de tanan na besa sa ten buwa maisia ke nara karige o kane yanang kuro sira wana ay ta ko ba na yei to wanna no digin karote makuri o yara wata kaina na wata de sim na ben kawari aus ngaya kam na kunan kunay na ben ore ke kakamimi. Tapos na ako karabarabang ayat yaw directan de STA mission. Ako nara kini best STA mission bugin na support. Anakaunga no inanun nara payout programs. Saksi ngay silita kina met TPWM SPT bugin derare agi to ginare ni provide an trainings me idinanun derare TPWM origi arapain aramet serious ari sakto kini kamene nai nakon karawara rare ara sa veking ane te baya at derari sa ya kana kwante te yu o ya punna ngane be wara bara bane na ko ya ne wen besides ari asa na be na be ya na be me a sacrifice be inge be nang kanga Engenge nang kangangati de makuri ayamene na nono idari kiume inang karabaya po to kan pa ngiage ya po to awagi kona nen tigera taki der siyang oya saksi ngaya me karabara bana na koye tanan missionary na katan ala church leaders Oy pun nara ara church members agege ya ay nuwab na ina nara tayo dari nang ane pe ya na ben derare bugin dia kanang pe sina ben da bana o ay pia ya kagin na ben ibo to kan ako na rin mga tauro in dari mga karone disbang ayo bayong ang dari ben tiga ra tagit o na ben ni merurung de botan no meta o na ben in tauroi kisina ben in tauroi mga iya main do ko nara sa kamiyaw karabana the Ministry of Health payataya ba angin de tayo angin de tayo ya pun nagigian era strip ni tayo na singen nibubusin ako busy me to yita kanga may nang karabat derhari the Ministry of Health open darani sinabi na nunara ka isa bangaya na be iri na be arari ara strip na may do yon ingen gito yara ku komida ka mga ginang damiaro aron tirari magulina may karabaya na be bangaya na be ati meto na po ka na be ori gen city pay yag tigin mamaguli mga iya ay damianare kain ya komite na be nen city Awan ito ba yan ang kukuray ba? Inang kakabene na ba? Uta hindi tagi makana ito ba yan kanya yan men na udiro ya ko na nakakometay. Yapon kakaroan na ito ba yan aswangay bugiya. Oy ba ano bugina kay inora na ano ya pare. Ikataya na ben gari na ida kina bayang na ben di kina ngayaw tagit na ben naramaguri kita pera are sinariya na ben karoya. Me yapon karabay di kin kami ni kaben. Kende yari apa ni magoro ayang the screenan yapon na nga warabara inanon tinimi awan diri kaya anak nanon na mi po to kani kapen akan besen dapa akan natigiroy Raba sa ayo sa de por kuray. Raba na ni boss de directa tera de tayay. Kanano ba simsimaya de ribo siya sa kasan na voting card dari mererura. Raba kanano ba yung district sa kanang kono ko imi.
sila kaya comment. Ngaya, ate, tuwan natin sila kaya mayroon ko rin mara. Amuri kang kuwan, ang anak ko, comment siguro, tira ko, si Karoy ang kita, stagin ng gebong. O si Kotaram, ate, tita baru ko tayo may yagi, bayakan na rin, bubugin ako, na kung tigikin ate, atakin. Rabate, Chairman. Kurimera, may bondik. Edang dapat dari bos saya san utak mataran tayo ate ibukin te health department edang sikiroy bonsi au kan bubusi kan aro na ba yan ako na mga nora gidiyain tenan numbers o tenan fikas ke ngai temen na kangai ilen digi men tenan numbers ke ay ko na digi takarwaya digi te tami digi sinano kun digi sisi yung orang kaya warede as ko na digi understand the picture digi yakun na yon na rin to may sira Amada ikasan buka ke mai sira tabo ikasan do ko yai te terari te bubuk yon te af ke atau nang ko ngorari ke to mai sira atau kain te aus edo ko ya te af o inon te ta yari buka ke to kai o na mga ko nandi ba kain terari te kare sa ke kanga to men na wither ngai no background understanding kita nan nampas at nan craft naron des warigen ya kakinai erap kanga siyan te Kabarabure ba to ko ba yey ibon ko re na presentation man yak me te mai sa yasan ay yatayan de nanon karawagin na utata o tenwa tabun tianga te mai assassin karawa yak yasan do kara susoy ro yaking ni ko tagi etana ani mo yang anabe ay gige yarare e karawa gigeng inang ayari kabarabure ta montay pa puniyay ro ya ribo sa yarare yakamensa me yey takangan de laptop ari me na yey on the day ya kata ya nen ka be sa ribos imain de tay ayo pa iro enarare to inang kakawak e be ka yarare na kunan siya me senang dara ba tanan sunana comment sa ikan me de mai sare yasan de gina tenuma tenga watabun ye yare ndara mai sa makoro mere ye kota ke me mga nanon terare tayo sa mga sipa karoy ngayari mga penda kana kon terare kana ye narafika na rin nararibosan yabi ang kanil ko ako ba sa mga ikosi kanil mere paano ita ko bakanuan na remind sa mga kawat ari tapiwat tanakan village Rapat sila kari to ba ibubog na konti terari te tenan katamaro akan ako na limang karawak. Ngaya sana ko na rin mina te sila ganite te terani to wanan. Asam siya ko te Dapat Chairman, nairan na raw, the former executive member, ang ay kanang bigyan bill. Karapati, the House Director na repost na yun, ang Sara, siya dyan questions at inarigi pa, takanuan tinilong wanidi kaya po, Commission ng presentation ba, kanay, ikuna na ben, nararing involved din ang ministers in the health, na health program ayo. Pa yung nga rin ito, expanding kami zone. Sa tayo ba, kan po, Mr. may book. Ang ako na ben involved yay. Kangay po ito ka ani. Yan ta kanta ni nga ari. Mr. Punta na moros. Anatarag. Itiro ayo rin dapat tayo manimerurong. Ang ngayon na kanya chich. Sinakatutuwang iya. Ngari, kung tinilawang nili kayo, kang atuwa na dito, kadamero, ito, atuwa na improvement ako. Kung nari pa, part of the program, tinanong misinari ikay. Awan, tuwa na, kang ngay, propose pa, inari pa, tuwa na yung program, tinanong misinari. Taka, wawa, sinuram ka nga ba, kusta, ang members na kung magkuli mga ngaya. Tinipot tapon di members na kung saan magkuli mga ngaya. Ako, punta rekling kay magkuli mga ngaya, ito, si tinimen. Hasta po ngay namribos ay gay ba yati kay matawe
the meal allowance, the transportation cost, okay? Tawangan niyo to, kanon niya, dili mo dili kay na improve na kon dili mo dili kana. Ipia ko na niya rari, kapuwag na niya ambassadors to, kung kataw niya ambassadors, ada ko na train them, orang pun kapuwag based on the work ari akaroya. Sa nga ito, tinan full time ang kanakaroy de maguri. Rari akapuwag na niya. O tawangan niyo to, tinan katamero, pay ka sila niya taray. Nakon, dili mo dili kaya po wayo, okay? The health arita ko na itira the health principles na rin piyayra sa tari ngaira bugin darungin ako yakan din norak kaya rin ako nga di tanan kana yarari ko na ibigin mo ni kayo aning kapuwag tanan ambassadors based on their work nasag tanan full-time workers, okay, or tanan missionary and again incorporate as part of their job, okay, and again the health program na program. O to nga yan di Mr. Chairman, ako na inarap. Rara ba ti sisira kyan o ti kawawa ba kawawa misinare ba kinne mi rongo to ye ya kata apeni ni ye ya bag misinare ka yon na pe o yon taraba ke apeni san nangana ki bag wasan trainee kinne ba bukin derare 10,000 toes geng. O tapi ya misinari ya ki angana ki begi penera hari anak ko nan garo tapi ya oi tonga ya nebe to wana de tide ya ko nan doro garara strip pare ya ki doro ko tedi boss meiro ya ane de nang kawa gine de dai yo pa sama kauringi ne kami misinari hari ya samkwan de ki na pakane ya ki besi ni meni na mi begi hari kanga ya sen suanga on na mga anay on na mga ngania nagigi active yon tiyaw tiki 10,000 George. Kanga ane te bora roy me anda yare me George ge. Kanga ane ge iswaswa bay mga propose ring tanani bag bay begini senakora tananda tanan zoning tanan ya kari so kana si kakatuwana. O ya kita wan may tangiri na ang kwana to ya kanubi yon the one the chase bari kana to group at the buino ida men kaina. Mga ibis mga kai bibis mga anak ko rin mina ito ko ba na waya ko na ito maguri me tirarik ta kauring digi oto kana ye ka so iri na be ye begi punya ina be ni kira na ra begi iri at si wo wang kai me stata wang ai ra ba ai bu na ra bai na maguri ngwana kana ni kai na noya awan yang kane geng te skona nangani kami me na bubusi pare isitata wi min ani begi kan aware kana urwa kine angkware sa so ngi kami kana mga kabuwa min begi kan makanwana tapi tayo tapi men ani misinari ya mga kakamera na ya biyak ay gigay sangkwan ka bara pa pag ikulan kamera natin biyak yari kusipakunan wawasa ibugin the health program may yay nori ya mga wawasa ya biyak yari kangay mga ya biyak ibundo ya wasu bukanuan o tigin detay ana mga beri na buwa kanuan ni biyak yan may ibunda bubusi men na witer angay kay yesan dari sasan nangani kami ni biyak yan wala ini buongan na tapi nakakawag kaniri po sa kanako kaya nako ira ikaraw tiya ka nako mimis na rin aro nga so nga ya strip meterano ikangaw tiya ka inang karaw tiya ka pero say mendo kami di boss o inang kanga na bendo ara strip na may busy o wag yan na ben di boss ada kanika nako di boss na be napun ko sa iyo bukin anari boss to te pa makore iya ke te kari se iya ane king oh, ibigin na bere, itagin na nila na ibigin na ite meal allowance, ito yan na betananda de. I-propose na kung choche na, oh, ta na nora ang kwan ay bubusi pa na iya na be, na kung na kabuwag na iya iponi ka na iya, tayin ta makuri. Ane na be te painay karoya na be mentayari, choche ki karo te budget plan ibigin tirari te ara zoning ge. Ane kana yeri kani kan kami tatagin na rin kita na rin te president sa mga. Ngerapate terari de sira gari tamaro de document ayon de proposal ari bukia ambassadors pan kabuak enote dan minisinak yasu bakanuan de terari mga natara de document arakadan nga bana anang kan naron nari tagin na dinaro recommendation na kaginakan ako nan utag bakanuan de plan na kon document yapo okay rarap Jadi gaya na sila, imahin na sila ko na rimina. Era ba, sa upayo ito ba nung kulay?
Ay mungkin na miro orang ya kahit nominating committee ero kono de tuwari na kayo na nominating committee ba kana sina kung kayo ni Bowie ya siya mo na nori tinan dari de kangaya mo na ko tipek ngaya mayari mungkin na kangaya ya mo ko na tipek na bayro na sinarari sina katawano imin diri po siya rin akong tatayayo ay mina era ko na bangkan denominating committee minana okay ere sina ko rekano ni kaya era ko na denominating committee era pa sa kanang kan na konte basta kare ba de yu directan kawai Ariyan ako sa mga busigo ba mga buwa na laptop ba doon ayo tayo See the special announcement. Gepong gisiban kita nanti barandari ya emani ngana anak kos the presidency of the union. Aku katakan nga bayan ni kawakin na. Kaya ayo pun na kos. Emani ngana kos the presidency of the union ngayari. Aku katakan nga bayan kawakin na. Sa pupusin kami kayo, mga suwangay na ba? Ayan, kita ba rin stakata kayo manitira na rin. Kamani kiriya, iluran diabis tayo kaki. Ano ka, tao ko karawa pa ko, kawagin na tayo. Era pa ipunte tapanaman kami urin ako ira kainte meong tabu ay kakam karinia kinte tayo yo rora gerisi da yonde internet online tayo sa pun mona mota kami urin men the youth department sina ko ira kabe na kanda ben meuri sekarang pa do wende den me wondi digi anak digi na ko yara nage asan ka iri may maira
denan youth taragdas may maina karawan de tispangarang tamero ngayon kani kaya sa pa din tayo ka uwata nga wabi me kangaraban en uwata nga wabi me wana kontinua sa mga ritang kanin mina yamaguri aga may mair ngayare sekarang pari kita suan de bebetiai pa sa mga risin akuan karukaban en teridigay the vision statements na ron na kamnoria pa menna ako itiaso to kura the youth department okay akanta ni nga kera araron di kita ke panadiai ndangin ni kakamaguri patan bitate chon na bage tinan well changes ngai okay wana ana meu na ya ayakanta ni nga meuya anadiai nora ke yesu anang kan na kaunga ke panabenen anadi ki patan turun di kita ke anadi ki patan pita ki bes naron na kamnori on the screen no arang ini mai sara arade ka pabisito wagi kaumes karapa kaume pa ande ta boto wana bita te nga to wana the main dare kanga te tapon kapo bagi arang ini mai sai ka pabisito wagi naron ne resente akinak awan ang kanya kaungak meteraro ya te kai ke titakit ang kande youth department naron ne ta ko tiaw tarekta tiaw terang punganan tapon ka bene rang kakawak ngayon ka naununore o kami tabay naron tayo na pa turun di kita ke punang atain tiya karesa ngayon turun di kita ke punang atain tiya karesa pangkana ako na merurong doya turun di kita on pun kamera kaya kiroy wana ki buwa para ngaya ara tani kay din na kuntay kanarok ana sa kiroy to para turun di kita tiya karesa na ko riging kami ara kamanangan tabora kamanangan mayay patiraron revision ibugi yan naron ka teke nagi kay o itirang kanya nang dik ge maya nang kakawa kite teruron dikira ke pas napon diai andarin busia na ako imena anak akura ciaso apa sagi kunahan koroi pa punsimen mayroong ciaso ngayon ako nan bugi nang airatan kay didi ne kare sana ko pas nakunan karikiar para na bebay amang apun oriori ngag doron di kita kay paner anak ko na ni mga kaidiya royan doron di kita kay wana ng kabubu men even ako inanon teme undo mek an kang taraken sa nora mission statement naron na kamnoria anari ay ni kaidiya doron di kita kay pa ayarita kay metyeso ay napun nang diay ndangin ni paroy ke ara nano na ara doron di kita kay ni kapen ni kare sa ko yon kidi pa sa kanta ni ngage pa Rita kia metiaswa enapun ng kariberibe enapun ng metua royo enagi dari gidi kiton da awana ko na ben timission na be kaungaki ay bugera ron di kita pa na ko na ben kabungan nagi bugin tiaswa erek erang sigiroy ay pa sinayangoy pa ewara ron di kita kinare karesa sikabungan ay agasak may ngayari ta kuare puntang atay na rekaresa Angora dene jiro iyo deve na ko iro iyo te merurung ngayarang kanena ko roye yarita ki Muhammad Yesua ay kaupay na beti kare sa kaupay dausu kaupay ni kidibas nang kanasa ki kari kira ke yon aramisin ya kangara ara kay ni bayde pa sina bugiya o sinang kangang kanen an kari kira ke arausu ore kare sa kidibas kanaro na para ron ni kira ke iya kita mero yarita ki Muhammad Yesua ngay mission statement jay muan ta kakawak pasina pun dia yang tataru akin no makuria pasagi si mission statement si ngaya mena dia yang nora kini pun meawi ya teroron dikira ke pa arang ini kokon ni akin taro meauri mino kia mai kau me ke pa besito wakia menya kare sai ka kokoro sakin apa si ngaya me arangin kabungan akiro inte kare sa yai tabe yo sa pangaya sa konan kabungan ay the youth department kangate department yan ang bubura ke ngayrong nautara-tara Erang bubura pa, ya pun mo na mentya wandirik. Tiat vendra. The bad find ang kana remina. Okay? The ambassador, the junior youth, the senior youth. Sagi te maguriya to. Erang inung warere ke mga iru. Te maguriya bubura pa kuna. Kuna to pa tiya wandirik. Nakon te tenebuita wandirik. Erang in bubura o erang in kakawag yan. Tabo ay kanne. Arang kakawag pangkana sa kuna aroin. Anto pa iya. Anagi buara roron dikira kina kontai kanaro. Anagi buara roron dikira kina kontai kanaro. Ay kay tabi wote na highlights naron na tabi wa bun makoron namibok.
Me Norakin ante dinme wondiri ki ai nanon naratain kairiri sabun karapai ate tayari. Leden me may beso arangaya kang ara say bubuk ibugin nay ara sosi yu directan de tayay tuwade takarimi tandang na ben nanatay na ben na sosi yu directage payarari sa kuna nori tabi wildlife naron the induction program tabi way kare sa Pathfinder and Adventure Investiture nga tuwa na bayari karawagin tayo dokon pasta Willie alayu directang ko ante CBUM nakadukabin materari kay kanerang kokongora the master guides epon si wakin na kita utan na tatay me sigugurin dekin na bayasan na ben wakin na kyo kangaya mga pun me sume toy nanon tayo na yan mga pun nakautaki the master guide me yasan wakin na rakanda ni nga ora tataro ba nakamaita kita master guide doon kiti basge the Global Youth Day, ana be karawagin na bandi karesa, tabi uwa na back, me sira na ba nanon dira ari karawag men CBUM the program ari pangagyon kiti pasin ka ben debek. Sekarang pa na pero hindi kita pa, tiyaw tulit si Rowi kang takam tay-tay irang ini me wain tinan ni karesa, sa kita kanganga, to jene ni diginte tiyaw tulit to noragi. Ayaw tulitin ako na kaya na ko to kaysa gigito tirarigin na yung community ay kay erangin kakawag pa sa nakaungaya na bante inanon narawak me ane beka asa na ben korawak inanon te me wonde digay ke yaw treat ito yararorun digira ke erang kakawag yan ibugin si pangaya pa anak abubuhay na ba nang kanagay yaw treat ane takanano kawag yan amuan tayo na benda kikiri kage rarorun digira ke Idarikin nanyo sa sanapan ko mera adventure the fun day, Pathfinder fair day on Tarawa. Naroon na rin ako yan na pera associate youth director. Rasay bubog to walidin. The youth leli na sanapan ko rawag yon Tarawa. Naroon na kamataya. Sa kaisak, naroon na rin isang dekin no. Tungo na pa kangate, highlight yan ang kakongora pa. Tapi man nararoon ni kina kaya na kunida the youth congress isamo age. Erang ini mais ay kang ada mais temuan tayo na perang ini mais na bete turun di kita kaya ay move na ko samo ages karapa tenan niya kare sa ikakamro kon detay ay pa kamasan sa buti niya mi rurun di kita kaya han ya kaunga ki tirage pia mais dikin taboro na kon the youth congress ngana yai dikin tinme wan di kaya sinanga bayro na buto kaya rurun di kita kaya tamen may boko yung orai daw yang kaya date the youth congress ay pa arang ini mais bay kalin tinan training sinanon the congress sa kasi ngaya ko kongorana na bayay ay kapabisito kaya pun na kidere kaya tayin pabisiton ikay ang kiaro ko yeri kinanoy ay roy awan at meron the program tira kang the youth congress pa aray na meuyo wa pabisito kaya tamen at so ni aray youth men New Zealand aro ko na bendo kun ay na po kun atayin kidipesa kay kaway na kay rora na bendo tayan at tamen na may Christmas angina may taraw Ayari anak nga durung-urung na berang ko konguran tatay pa. Kangapon explore na ba kay nang kakawagin na ba sa puto kaya pa na explore ang ana mga brari. Ana nuraron to tira metera baka no kaya ayaron di kita ke. Ana yey bay ka na kuna ni mga kari kita kaya ayaron di kita. Ayari men nami puto ka kandi karesa. Sinatataro ba na tapuro ri kaya may sinakon youth congress ay kay mayray ka. Sinanorang kan kangaron the spiritual impact sa nakuya ka nga inanon na ba tayo ay patirabay kari kiruya. Awan na ron na rin tekinak. Angin natin men na ya kakamaguro ya ayag me mesuara sarili me recheble ni kaume. Kura-kura ta pabisito ke. Angin naroon di kita ke may kaume pakabisito wag yo ako niya tukuwa apo sumaya Yesu. Ino po kita wen na nami maguri ratane de yora misina de may kaume. O sa kasi ngaya me sinura na pero na kakamaguro ni kare sa tabewa pa. Yay kami ang okira tiyaswa. Kaya maning ani men dikiroon dikira kaya kami na inanon takabubuin dara. Yay tapi man may boko yay kami ang okira tiyaro. Awan na nang kagukuray. Kokongoran the youth ministry yan. Titakit na ben kana ogi. Awan na nang kagukuray. Nang kana yay na tapi man roon dikira kay kasway. Amaning anak ko na ben kaya pun norioriya na ben pun bayarang kakawag sinatataroy bugyo sinakaungaya. Inura kina ba tibita kipa? Tamen araron di kira ke? Era are? Akai diri na ben dia karesa.
Ang inang kaya tawo tinan si panga tinan miyo ko. Tinan ti karesa to tira nakuha yung mas pangayari ang anak ang ina na bedro ng dikira kaya kairiri o ano may kinagin ti karesa. Sa kasi ngaya matataw te ka na ben tapon maguri kito kambana. Turun dikira kina ben nara karesa arang nora kina parang uni may kinagin tabo kaya makuriya. Dita ki may kanyo sekarang na beto yan bita kini may uyara ron dikira kaya payay tamen na ika hapita kina no ya panang ngana nakuha ni misinari. Ane na ba pun turung-urung ang kakukuray. Men na yarita ki metyaso awa kukuray. Nako fuchen kito BAU panana nakuha yun ni misinari pana tauroin mga rita na ko desibang metepek ipugin do ya. Ay kay tinanuron di kita kay ka anak ko nga pare tane kay di na kontay kanaro. Ngayon sinagigir ka ngayon nagigir. Ngayon kami kay karesa sa kaya na ko inabang kami pa sina. Kau ngayon sinaputo kaya. Naruron di kita kay panapen na ko nanana ko yun ni misinari me. Tapo kaya na ko ko yun naron futon BAU. Asa kasi ngayon may inabay ka na yung sarili yung yarari. Naya business, ya IT, tamen na tayo Christmas, tamen na tayo tarawa. Tungo na rin kita kukangoraya iba. Yay tamen drone di kita may Christmas ay kasaki kain jero. Kito ni may kaswa ya tato kuawa. Ang kaya anak ko futon nanaya beba. Taon sarili. Apa besito wa kaya ako ne yay to kuawa. Manda pa parang. Ngayon ito ko ba ay durong-urong arang kakawag pa. Ay kay kanuan are po ete yakin nagirong nara presidents mende GBUM tinan tuwari no sino komen tuwagi ana na pa itiaso okay ana nura ki min nara min detay ke dukin detay ay kain kan tinan ke kaiben ako ikari kinanun de youth department naron na kamataya de bebeide naron na bebeide tiaso de aramishin kanga Erang suna ko to youth director pa may Christmas. Ngayon ka nga kaya na akong kanin. Pa puntuan at merawa ay merinan. Te youth director me tarawa yari ki pare kang angin ay kay. Mawanang kana kang staraya pa kang kaya na ko pare. Sinang suna ko ikay. Takawawa. Kang the budget dapat ay. Kang san. To tangira kitira. Rasa man repun karawa sibangan. Ya ini mo ami budget kamawa budget. Ngayon, tira ngayon arate ya koriang, ito kipain ka pene, nariyan danan ka kaya na ko inanuntay na kata meruana na kuntay ka na roge. Sa kasi ngayon kaya na ko na pa kang kataman na sinurya, tinan kapuroy uniform kanga erang kara ko ta kapuroy pa kana natangira ana kapuroy na etindro to kaume kito tari kito itira nuka ke meya ke mainuku. Mon puntuan hata kawai ya apa kike metira kekeben ako ika ya nari kipa kata meron akong tayo kana ro ke sagi singaya tinan karenta akles kito tinan church kalenda meto the youth anda bet kekeben ako banda betay amang akles ara karenta ngaira kain turun di kirak ke ngayon ang kakawagin na pena pas nataray pa kay kekeben ako ikatangira kata mero aki to communication imerenara me tinan youth leaders meto metirari ki meto obis anda na ba sukunya bata kekeben ako. Okay? Itangira na ba? Kata mero akin okay? Asa kasi ngaya. Kanga the low interest in counselors and mentors kanga kanga kaya tinano ni kan kairiya te tabi we karesa. Na tabi we karesa anang kora-kora. Ay sarili. Okay? Ay counselors. Ni kairiya kiya tinan at Fender about find okay? Akakaya agya. Okay? Kanga kara ko tinano nan. Ana ba kata tangira pa inora kiya nage. Sa kisi ngaya meti kare sa pun kara kona ba natain. Kanga karikira ke ono pugto ka na ba the youth department tiraron na yangan ni kare ke bay. Meron ang the youth departments meti kare sa the church boats tiraron kaungagin neyo tarakin na kata meruana erang kakawak. Ay kaya ba na namin yan te kekeben ako. Kanda ka ngay kaya rakanwan ni mina kontay ay kay may na pantay ere na mga youth director. Away kay kangara kami to pa ya warede kay may kain na rasi maresasan pero ngayon pa tirage ene pero nga kiro yan ay tiyeli kalenta mete nikato aridigi kito inanun din may awan didigi ay pa yung aroy pun busiroy the youth department tirakan wan din makain na tawo na meto wan tiridigi ana ako na si tiro yan muan tiroy ke sa kisi ngaya enariin ka ta mero agi to communication ke tirita ke may
muan ya kanaya na koroya na anarita kita youth department na kon jobis kita na koya tinani karesa tapi tayo mga rokoy do ya karesa ay mga punti turong-urong utuwan mga tiya kagan meto communication na yarang kakawak kana siti sigino siti po puro ite na no muan ta mero na kon tin me wandi dige tepat kay sama na kami na ipokora GBUM mo mayon gidibes tirage Taragi na ba na budget sa youth ba? Kanaya na pun dia ini kan karakagi tiraburen. Yang kanaya na pun dia nipun sukun naro na. Ya sukun kan na konti dokumente ke. Tungo na ba kang kata mero te youth direkte nang pun dia ini menay taraw. Ke? Tawari ni pun naratay. Ke? Era pa to we pa to kan one time me pung ay ka sagya tayo. Me ano to na kang kata mero na kun din me wan di ke. Ya pun dia teka karangan te youth direkte yon taraw. Ibugin kabir mga kaanpain ni kaben ya o amay sirik ya tuwa na ba kang aramiyo rata-rata na kundi me one engagement the youth department ba kaume na dia hindi ba kang at the main target in the youth ministry para po nangin natin hindi bes may makin nako paana ben nako John ni may nugo ke apun na aroro ko ate hindi bes ay kay ngayari tira aramiyo rata-rata na me one engagement kaume na number 1 ke nakakayak yang ano ni kuwa no kata meron naron na dagin natin sa korobok Kana ogi kagi, hoy tiraro yate ya kaya papesito may kaume. Tirato pa akin o kaungagin na mga tipenaki no unika ginaroy pa na the follow up tiraron kada mero akin na kay sa kasukuan na ben patakata mero na kundi na wandi dikyay pa. Kana si tara kaume pa tetapon. Ara tapon nabe sa arang kura-kura bugin doron digina ke. Tirare imino ke. Siyang oyan na ba dinimewon di kay maire kanaro na pa dinanuak epon nang kakawag pa enayay na pero tirita merenan kanga to kiribes mission na kita bewa pa to Solomon mission kita ya one more mission kita tira naron na re kanga kaungakin nararon di kita kaya nakunan pare tukura kay yarang ita matay one more mission Solomon mission the youth ya epon nang active ke Ngayon tiraron ka nga, kata meron ang terita, aramisin, may mission na kita pewa, baka nga sinakunan na. Nakaungayara, taan kayo dito doon di kita, panariri, may iro yato, ito busy na ba, kaya na ba busy, ba tiraron ka ungakin na, away kayo ka nga, nunuri ka, anak kata meron na ba, nakuntay kay Mayra. Sa kasi ngaya, may kamaita kiya na ba tinan, youth volunteers, kaya nga, taan na nga na, ibugin doon di kita. Kaya nakunan na ba, nangabaya, nangananuya, panakunan, Daya kini araron di kita kaya nakaungayon ni bukan muake metera. Kaungagi araron di kita kayon arata boy kakokor. Pangkanage tenan youth volunteers kanage taan nang anon kay di dinto. Kay laki arate men jawan di dikin merak. O sinang kangan maing, sinang kangan muake nang muake dak. Ebon na kunan muake kanage tenan tan sa kay di day kangan anoya ke. Singayan ipun te tepanari kindare te itagin Tepanan kahit tawan, karapa-rapa. Nakon Jesuan kapungan agida, minanon naratain. Kahit na doon digina ke. Sapun, karapayan na pekaresan na yaputo ka. Nakoy na ngayon, taan kayo din the youth department, mara associate youth directors, mera, ara sa ibubugin na pelitin, ang atay na nabay nanon the youth ministry. Sapun kabinet panan kahit tawa papag. Are pun nagbebenet ita mero? Ara mga terami kata mero ari kyo niko ta kime ari sente kinag sa kaskuy na konto pa ro nagin mga karikina kay the youth department pa enagi kay kak na terage ena meure rin naron des pangante nga pong ngayon chero kare irigida rigin tiran no erangin tukuroy ke merurung royo even akuroy ay kan na mayro sa karapari kite Kanaya sapun kami neri kita panangan kaparapure kana nayay nako spena kon tuwagi meto paygi tukon nakon narakam kanta ni ngaya sa nano dinano sa kasukwa pa tapanan daron singayan na may kay DJ rarap Rabate di director ni kaway pas nakarepa dorua Ano di po sa resan na ngayon ng tataya. Isa ko sa yon na voting card nga na po sa masamayo.
Raraba ang kanya sa kasuwan ng contest sila kita comment. Aya, the one at the mic here on the Horimara. Rapa, Jaya, Kabarabu rin ako ya kain de mga tabu kaya rang okyok. Tayo bendang pek ngaya rang mais au sirak. Naron ne erari mana de youth director sirang kai tau mo gasa. Katikiro ay ko na bendam. De ko ya bo de basta karepa. Dona ki mereo ko te kinda naron ne ko si janan ka nganga. E dona kinako anarari ana program the youth itera ta pewa ke. Ikaw ata yarari yai pega anwaragi diaina ke bana konan diki ayo kime kahade te bubusi diki meta men naraidera te de church ke ba kanga sinora na be ide men osina kon na narari ana takanwan na plan to te mission ke jerwari enora ekona noragi diaina yun nusina ko roin taina to muantai to muanti diki ke ba kana esa ayo ate the church ina mga karawang ka na plan ay na rin ako space ka nga aki ka punga na aki na muna ay sinakon na rin esa ni karaway terari the mission do ka nga siyan na urari au kan sisira gini yon di tera nga ako tekin na erari yon the plan ke tera nga ko na rigi anu sinakon tayo na ana plan the mission bayangan na the church na karaway na muna ay sinakon na rin esa ni karaway the mission erap Raba. Iya kurapate ara candidate may pundik. Itaku ba rapate tiyangwan. Itaku ba bondong de ara chia. Kain to komete. Pa. Hari ki baka nga pain katawroyo nga mga diri. Nakon mga katamero rag ibukin the youth department so to department di kita bewa. Yangan pero nga kiroy te iya plan na to tirari ke natauroyo en age te class o tirari ke nang darapat sa sirakan dari Rabate kakakinan sana kon Ruiz. Maori Chairman, Luis Ayo, men SDA begin a bill change. The money by Mata, the Caraparapante, the Ribos are assassin ng Raya Kinno. Sa tayo pa, the Ribos Ayo, yasan ng anirat pa, ay kasandigin, din mewan diri kay kana ko. Sa mga anak ipatira tamin, diri kay Apple West, kaya din mewan diri kay Maida sinadiyan mga ginangay. Naron nung oraro sa tayo ba tiruron di kira kapag ngaya ang atay na rea karisan na kung narikotakuki o ti imonag diri di kimen nawan ni karukuan wera kiki o kanya kanga sinurian tayo ka anak ko kangay ng karako tira na rea the training iroya roro ay kayo sa tayo ba yay na bet pun sa kanjero ng kana anang inwag na siya tanan na activities sa kaya karawa kimen jero wana pun ko nang daida kiniriya na siya. Kaya nga, tong kanina ko na ni ko tagin akong the plan the next 5 years. So, sinapupusin ka na ako na nerari. Kanga empowerment ang kainanwag. Ito ya, tanan, doon di kira kan tanan niya karisa. Tirang kaya ito training ari kakarawagin ako ya. The monitoring na ko ya ba, apa kaya, o sa tayo ba, kanakam tayo na akaume ba, ngaya kangay nakarawag pa, ti happy pagiging doon di kira. Si taraga yon tarawa te mai si te population na yon tarawa awa yo ara ta ke te resiria ni koroja baria te men na wa te diri kina kon mwera kyo nga yang kan na na mai sare sina ko na ya ni ni kare ke apa kangara ta ke o te wana te bai kanga sina nang bubusi are kana na ko nan de ke am tai pora yon tanan beneficiaries pa ma irawa te diri ki to aka kira te ron dikira ke ai involve na program o tira ayasan din narakaresa gitu tira ayasan din ako ya kangani to wanari sikatayan nerari kana sinapupusin kana ako nan karawag
pasinanang may atata na biyang anak ko tayagin no sa tayo ba. Tiruro, tomen na wan ako ni Rawa. Tira ya karawagin na ko ya. Yasan karawag tira. Tira ya achieve kita. Tira isway ya na carry forward na ko na remina. Ang sinapupusiyan ni ba na nang may atata rin yo. Sinanang focus yo ya basta natay ya batira di ba na karawagin ako yo. Enarga ito follow up na ko yan tayo na. Tuwa na kanya sa darati position na yo. To sa karapara pa yanura gidiyay na ba na irari. Inang station tiranari te tarik ta yon taraw. Ay ta pa kangan ni Roy rin nasasanura ta kapakan niya na kung tiribos ang kanito. Arakantan nga pa. Inang punpes yon taraw. Ang kanin tero ayo kang astarayo inang bubura yay te kangati te maguri na karawag. Nang kanaro na ba ako nandi kaya te full time position hindi. Hindi yo ari anang pun focus tiranari. Sarayo inang dawa tanan diri ka rin ang maguri yay te tarik ta yo inang tangira gari na pun hara ina focus yo nakanganya kanya rabu pusing kanaro na pa iya pun focus te ame ta kete position nare na kon tapi na ikai pa ate kya wari rege iya kina nang tawa yara ya mi serious ari na makuri mga iya ang kanaro na bagay te ame ta pun full time ya yo na pun konan focus yo tanan age group ari na makuri ya kinanga iya nare ti financing kanya kana stara ya bato ya ita kangan ti finance o ita ko pang kana apon benin wawa meta o anang konan wa agi kita wa apon confidence po ni ya pa konan wa agi tero rondi girag o ti finance ya apon through na be apon flow na be na konare wa konan na ta tira ti donation yan ta kantan ngari anang empower to meta wa nang interested in the tanan pa ya jawa kina kimena siya ako na nariya ra donation tanan karon me ame ta kya mina na siya gay panganya ron tay bobog yan ta kantan ngari kana anano ame tan de activity ari karawag yo anano ya do ya na siya magyaren kana inang focus te pa ido yate yo karo ako na sponsor nako ni pa yari kang ako na kay nano yay dog ba kang ngayane kang ara kani bobog yo na yo yan ta kantan ngari to sa sanura ka bakaran didi kaya na kay ang sa tayo ng karako ya in moment teroron digirak pangay irang karako ya activity sa ya karawat o tirate bubusi kay pa tiragi sa rang tarayari ki pare kanga po ni ngayari ki o inare kare sa scenario ni siya dem HI kay pa na ko na andi ki ba ngaya tan kay di dio tan nerari tanan tan south tree sintay kay mai dai kay o irang dara pare kyo are ya ta de tribos Dapat tenan kata mero yang udah bewa bugin kari-kira-kian kata meroan the youth department sa esan sa semaya na ben bugin tenan follow up program sa nakon niya karesa aso ko na ba kana ba kata mero apakah yang kay to the adventure about finder the ambassador materiarik awane punti tabi apa ka bubura ita ko pa nami po ito ka na ba? Nami tataro. Terare, yasan karawagin detayay. Anari pa. Kamerun nga akin di kito wake abo. Mga po ito ka hindi kaya mga po ba? Abia tabi-tabi arara. Arade ay mentiya wan di kinwera. Sa abia ka suka kinaroy. Hindi tarebo no, di laptop, meterari kime. Ananura kita nan chejin ka ba na pa? Anayay ita kakamaguri, anayay ito wake. Nakuntinan karenda, metenan attach में ते GBM youth current में तेरा आरे के SPD youth current pa sinapensi to wana in line align ita ko paan ne mon tinubuha kaya siya so araron digira ke anapun nang anak mga buha kito anatabi-tabi nakanaki tabi-tabi di ka resa ang kanta ka na nakawag kan panang tabi-tabi nakon tatan kan nang dare nang kunan kapungan na yan itira tabi ko ngayon nang dara paan sinang sumaya metenano rinano rata taro pa terake ena maguriay na ko narayu tarik tare mina sina puto kaya sina tataroy bugina pa enagi mesu mena ena uta kira karo ko ginin na bugin de puanto era pate Raba aya aduana manidera nari Tara ba, Mr. Chair, ay nang karapari di sa repost na yayo, pasta. Kare pa.
Es pa din naman dili kayo okay. In ora ki yay na tangay resnori kapakan itera tabi kami akyat tukin di tamero. Ano ko na riwata. Ang ay natangan puto karon di tamero. Ang ribo sa iyo kangay inay-focus din on the youth ke. Nabubusi nga na to antay ka na kung naka-focus on the pathfinder, the adventure. Napunti tilo din activities sa kiyakaroy the data ke. The data yon ilamen din youth, ilamen din adventurous, men the group pari, ilamen din pathfinders. Lalo na rin ko tiyakin na rito, ang target zone is kaumiyaki. Lalo na rin, mga tiyakin na release na ikay. Nasibu sila nga nakamukuna na extend na ba may target na kung dyan out talents. Kaya pa out talents, dyan changes out talents. Kaya na ba dyan na day ka, wari na kiyay. Kaya dyan youth, kaya. Kana aron na pa kamkaran na the training program na kuya kan non na kaya. Ari na kuna na ben kau ngaya dire wari ri kayon karu ka dire youth kangay in a wider scope saksi tarawa saksi kau men ka per kaya diran out talents pari out talents sa kayo na yan na yati ay giki yan hari akan na jakin training na ben para involve na ko yan pa ande nato yang ano to the youth rally gito the pathfinder gito the adventure na kay may pug ano ko na ben iriya okay anagi kaspak sin anakas ko si nga yama anapin inclusive anapin involved ka pero diran changes on na pagkasa asanti kanganin kang tungal ta ngana na di ka pero sa napin din na ko in the program ayo eston nakaginto temana ki ari ay tani man ka nata ka kay ri kina ki to diran ari at na ipupog na beto diran tonas ki kana na beto ay ako nan ipupok ipon ako nakon job sa kanya kin kahit nanto na sa ko na nerari manini nerari program sa Gera Youth or a pathfinders or adventurous although singa yang ano na iro Mr. Chairman na inara ba diri po so ari yata kaya kinan din niya wani digyan ako ayo Era de commentari. Ayer may yakun de sadada. Era ba ngaya koan pakaya tete may gurubu ya kakay tawagin darang wala ni post darang wala ni sa post ito ba erang imata kata alam nila erang imata kata darang challenges or darang way forward ay way daw ay nang sigiloy ay na address roy darang wala ni ana challenges ay guess an highlight di po kana na po na bata kata mero ka kay ano wala ni ka abot nang hindi tay ano ko nakika yon gilibas punta ka nga the uniform paina no para ka lang bubo ka tinatang ko lang paina kan dege daw mo ngai sulit na ko na Ford tanan ka buroy ngai na karo mura na kain booking kana no na kain book lang sinawa na pa yaman ba man dikit ana kampon utani baya ka den daw na pun kawagin dai kay ngai na sa kabuy may rumi ngai ka sa mga pun isuye ya kaburoy ya rada ya kana mga pun di ya mga pun kami ngarud di ya ba mga ko ron tanani karagi ana ko na di ka mabon na ako nani mabon no tani na mi kapuro me kay to me yan ako nani kay ka sa kun kapoy me rumi era rara para candidate dere may kurubu may bikin beu apnes sa si kaume me ena se wata ge kiti pesa na na kon de me wandi kay mai dai ara tataro ara boto kana kon de youth director mina ba ena so wata the uniform. Tawan mga sukuna pa na akong jobs, kaya mga manibiyag jobs. Tira kata meron ako yay pa. Inakita rin the uniform, pari aki ay kahit nakakinibisi. Yay tirang ko. Tapon uniform yay akapuwa. Mga irang ka na, sinakakayat siya ngayon na. Inasimbu ay nakin ang sa kasukuna pa na akong jobs pa, ipunta pa yan pa. Anatang kain to, meragi, wala yay to, tauroy, kita tirarangan, piriyakin ako yay inabuta una pa mere tukura-kura me derari ke me enang sigiroy ta kada meron ta kaburoy yung an pero nga giroy te induction no to te invested siya ke pa
Sa kita kaburo ito burek. Ngayon. Inaya natawro na beto burek in jobis dapat ay mga men ake ya burek ka tapos tabi wa. Asin tagsin dapat nage to burek. Okay? Ngayon de takaburo yo to burek yo to terari kitinan pain ka ben kay nanok. Ena kitare. O ena kis. O ena kirari. Okay? Na nakaway tiya so na ibubog may mi boto ka. Tinimya wandiri kinakon na mga rayu tarek tarier. Yan ang mga wakin ako na rimin. Era pa te sisiraga te ibubog. Raba, apoy siguro naman ako de sinaga document. Raba, ano ko yung Thank you. I just want to make a comment, Director again. Just on the reporting. please, lady, can you raise your voice and introduce yourself and then you start. Mary, everyone. My name is Liden Aluta, the volunteer with the youth department. I just want to answer the question from our delegate from Bikinibel regarding reporting. The youth department has reporting quarterly reports that your youth leaders will need to submit to the mission. So from these reports, then the mission will have a picture of what is happening around our churches. Okay? So this is one area that the youth department can work on with all our churches for timely reports for our youth ministry work. Okay? And also, our churches are the ones doing most of the youth programs. The mission is only to support and to give you a calendar of what activities to do. But most of the programs for our youth ministry supposed to be from our youth leaders, from adventurer to our senior youths. And so you will look at the mission calendar that we, maybe in the next quinquennum, we might not have a lot of combined programs, but that does not mean that your church youth will wait for that main programs with our mission. Your church is supposed to have youth programs or adventure pathfinders happening from February to November or December. Okay, so we will work with everyone, the churches, on this in the next few years. Thank you. Ay, araba. Daraba din na kami tatari kita bewo. Dapat sa ngan beresens ba che ba naroro. Taranda, yeri ga yana sila ki may nasis ka na kwari mo. Taranda yaban iki. Napusiya de anitera ate Leiden ano kami may mga megay ibugin na aratatarun. Negara para na konti asway bugin si pangaya nakay. Leiden, come in front please. Atera tayo. Sekarang tahu kaya ara department do director saya ka ari kaya tayo di ngabungay ron na kamatay di diaw director ni Tera basta kare bang kaya di director de ande yo de Leiden kaya de terari de etararu de bad find de terari de adventure na busiya de karimi de associate director ba na Tera rin pasta kare po. And kindly ask Pastor Charlie to offer the prayer for our directors and volunteers, those who have been worked for during the 5 years. Clayton, this is the youth team. The youth team is 3. This one is the youth director, associate youth director, and this one volunteer for pathfinders and adventure. Thank you so much, Pastor Tampua. It's good to
be here, and I believe you've listened to the reports from the two departments, and that is the health department and the youth department. One of the things that I really admire about Kiribati is the strong emphasis on youth ministry. We have a lot of young people, a lot of singing group, and I praise God for the strong emphasis on youth ministry, adventurer, pathfinder, ambassador, and youth. And we would like to see that continuity in terms of the youth work as we move into the future. Also, we would like to acknowledge the health director who is here. I believe the emphasis on 10,000 doses, and we would like to see the continuity in terms of health work as we move into the future. I believe you've raised some questions, you've made some comments, some recommendations, and I think it's healthy for the church as we would like to see those two important departments in our mission moving forward. So wherever you are, I ask you to close your eyes as we make a special prayer for these two departments. Heavenly Father, we thank you for your leading in the life of this very two important department here in Kiribati Mission, the health work and also the youth ministry work here. Father, we've realized that we are limited in so many ways, and one of them is the financial constraint that we have here in the mission. But thank you for these dedicated leaders that they've seen beyond the limited resources, and they have the heart of service. They love you, Jesus, and they want to see your work continue to expand, life touch, and people prepared for your second coming. We thank you for the reports. We thank you for the commitment, the sacrifice, the dedication during the last 5 years in the work that they have done. Father God, as we conclude this two report, we want to pray for your special anointing, for your special blessings upon their lives. Bless them, bless their families as they continue to serve you in those respective departments, Father. We know that, God, we will not be able to achieve everything. We are limited in so many ways. But God, we thank you that you can choose us for the last 5 years to engage in your work. So, Father, as your church and as your people, we dedicate their lives to you. May you bless them, Father. You've seen their commitment for the last 5 years, Father. I pray, may you will reward them accordingly. May you will return that favor back to their homes, to their families, of what they have done for you. Thank you, Father. Thank you for answering our prayer. We commit their lives. We dedicate them to you once again. In Jesus' name we pray. Amen.
Rara ba ibugin na mirong orang ya taran na sirangin mikaya roy nanon naratay ayrangin nakuroy busiray nanon tatay ngande kangay na konte tawano wayo ena na ko de derari de katawano iminin kayo itera de bimawa de katawano mangkay simontain ni bani maina sinamontain musira way maina ayri gara break sinaban ni kagyo ay kain kanya ni iteran dawan one day sinaban ni kota kina koy kay ayan ako kanya the education ministry report okay ang kanina ko de diribosan ng kanya abu siya kanya nominating committee kami kota kin kanya ni iteran dawan okay kanano ba mo tayo ni para the education ministry report ma bari nanu na soy isang kanya de mon report yon denominating committee sa kinano nang kikoria ki anatay kanya ay puning ayan naman ebon depend eko na ni po siguna ko na konti ngabong eko na siguna ko na kontawan ng ngabong eko na siguna ko na konti pakantahin ng ngabong ena ko na ya buwi kanya nominating ke nabong si kanina ki kanya ba anay diri mo konti program baka na iya montahin ako ay montahin ako din ang Department of Directors ke executive yan ako na mataran na sinabanin ni ko siya na kung min de ribos na kung tingabong agad na ribos agad tingabong okay ang anong kanya de katano tayo wari na kinta tayo sa sangang kanya de terari de sanga de kainin tayo bayangan na de tayo kami tayo na imahin de katano ni teran de bimawawa sa mga benin kaya sibuwag kay na kung iteran doon. Sa po si kayo na ginimara mo ni terayo, sa po siya pasa si sitaw akay nila tayo. Ayarara ba sa benin tira kin kainira. Iya sa tataro. Jesu ako mga kaskarapa kundi tawon wayong kay sa kanuan tubong ayo yang ngapong karo ko tayo skato ko bokosan drone iron gargay pangare ka mais mentayen repos tayen dong ko kasen spak ako rara par gitu yan pain kapen sa bubusi ba ko na mga drone iron men ako ang mga posi dan kapen ako naratay yeri sen bayri at amera benerura surunya ako rag kapen do mayon na pa surunya na ba yaw su kaya sugumia tuwa ka pariri karaburin sa panakura ka na iyay nanunarawak dano po nga dano ko skani ko doon na si Maria Yesu. Amen. Warayasan na ginaw na rongon ko sari. Aga. Kama kawari na kanari kira kono na Romi ke tayo. Kanaya po nubuhat ko sari. Siya po ni ba na ba ni kawa. Okay? Yang uya ba na rin. Okay?